Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Salmini om landi kisi donc e jam ede pijidi fuddo den kadi. Ki bendo na kam don bengal ba bengal new belambe. Won ko yebini la. Parce que bendo na kam don bengal tigi tigi. Mais ko bendo jom bibira tay me bak. Lokki bibira lokki de lambe. Bibira mi. Be jom bibi. Be initi la kay mi. Be yetti am be initi jaja ma. Bon mais on dit là biwa nawmi Monsieur ɓe no hulɓini piiji ɗin no hulɓini ko feƴƴata ko lagine no hulɓini hande kadi e yiitidi kono no andirɗon noon niɓɓi fota sayji ɗin no sansa haray kala hawɗo vidéo ɗo taw lantoroma ya sendutumo haray kay nagoy ka Facebook tu wonɗo landarde fewndo ni wonirɓe ɓen ka YouTube par ce que ɗon andi Facebook nde mo joɓere ɗo nde fuɗɗi keɓude probléme TikTok fuɗɗi keɓude probléme haray noon jama on kadi fof kala ndaro wola no wawi yawde ka chaîne mais YouTube fewndo ni ɗen ton en direct fiyo jama wawa humpitade ko ɓuuri ɗum ɗo par ce que ɗon andi ñande o Facebook no addi hellaji laamu ngu wullitike maɓɓe ha ko ɗum waɗi jon e ñeñinde kala faalaɗo humpitade fi meɗe hara ko direct kadi no wawi hewtude ka YouTube goy par ce que sa hewti ton a tawa hiɗen ton kayɗen gollude piiji labaɗi ɗi yimɓeɓe luttata fillade e golleji meɗen ɗi awa ande niɓɓi fota ko gonga maximum de partage fiyon waɗi si wiwɗen ɗum ko fimo kala yo humpito ko humpitoto kon ɗo ayɗen andi ɗo ko ɓundu juuri kala ɗo nani toɗi nowru holtay jama on humpito jama on anda jama on famine par ce que mo famali ala ko fillo awa ka tigi tigi e yi piiji sare Conakry nden no hulɓini fota fewnu ɗo ni no andirɗon noon hande waɗi vidéo ji tati wawaɗi postede e page ji meɗen ɗi ko andintirɗen alerte ji buygoy en hattali alerte goto dey alerte ji ɗin no ɗuuɗi ko holluɗen ko awa daariroɓe en Chine Corée ha ko nantata e mum ɓen kayi no weltana hande ɓe Corée ɓe no dilan ɗo ɓe Chine ha ɓe Japon no dilan ho limmi pay ko sare sa continiri ni min iwata ɓawo ma hay si tawi men maaye hay si tawi men tampay hay si tawi men soñjoto haray meɗen ɓawo ma e fi jentagol ma haray ko andigol kadi jama on na fuɗɗagol woni kono fuɗɗi men darde fewno ɗo minen toujours ko men gotum meɗen woni tour romantada meɗen ƴetti piija men waɗi e sobe woni ɓe darirde ka YouTube fewno ɗo ni hara yimɓe ɓen no humpano to woni feƴƴirde onon kadi ko yon wakkilo partage o like o andi ɗon jama on hiɗon telen ɗo o ronkata o ŋaɓata on sikkata ay ɗum ko jemma ñalorma haray musidɓe on ɓela darude yo Allah dandu en giɗo gaño yo Allah dande e sikkugol gayni hara gaynaɓe mapunde sori ande mapike jama on ani yimɓe ɓe mapike ka Conakry ɗo ka tigi tigi CNRD o watti jabade blogueur ɓe ɓen goy haray hande ko Idi Amin ministre de la défense on sabuna pullo wi mo ronki ko wola wiya nayi mum no ñowra e dari en tawi CNRD blogueur on ɓe ukkay faya hakkunde Allah babba ko fenanma hande ko homɓe woni ko jaabi blogueur ɓe ɓen ko ɓenta kolle détracteur du pays ɗum noon ko portore laamu nde jama on no moɓodira tun ka YouTube ko yata no ga e jeegono ga fewndo ko hande le fuɗɗi ɓe wi le détracteur du pays so nani nden portore no fere ɗum no wasi ambulance ƴawnama famine no wasi ambulance dépari ko ɗum ɓe nata ko ɗum ɓe wiyata jama on n'est-ce pas c'est clair c'est honnête si ɓe inima le détracteur du pays andu ko yimɓe hulɓiniɓe yimɓe wonɓe dangereux yimɓe manipulateur ɓe yimɓe marɓe power sabuna lanɗo wolta fi taafu sika taafu tun ara laamu ala hajuma o yi buy wala e Conakry CNRD ndarta o yi buy e Mamadi Doumbouya ko ni ma ko ni yimɓe ɓe ndarta parce que jama on no arde commenta yenna men mi jidirare bandire yiltirtende wa valan oto no wola inde an fi Ousmani Gawal no tappanimo ka bureau makko ay non ko min ukkiɗa mi aray mi régila dossier ma min si tawi ɗa woni caga a tawa min ko mi bandi hame min siɗa ukki kala si ɓe pompima yaaru koɗami mi hollete konno wiyete Facebook mi lirete ko adna lutta fillade jidirare yilti en directeur ɓe ɓen fumpoto e ma adjoint ɓe ɓen an hay gardi corps fumpoto e ma hay gardi ko jogoto sakuji taw kola nan renola jultorɗo ala
nata même dossier ma ƴettu sekko maako ndaara ko waɗa nani min ga jogala e jiidirare nde gosotako jiidirare nde joode he min sa fijirila sa ka patron ma huuli hekkugol ɗon o wi ka onelata yo hekku mi regila e programme ma wattere ben kollonko mi ñamante ha naafiki sintira mi yiɗa noon tawde ko sabu ma mi artirta ɗi jikkuji am feetuɗi jiidirare nde hunduko mo watta nara ye hay a fota jiidirare wanoma nde jombaka jiidirare ampetende jiidirare wattude hoore mum taxi moto ɗum no hersini mi yiɗama noon wowlaggol ko jama lutta fillade simi nantiɗa hekka inde hande mi holla jama on konno ɓe joguinirtama ça c'est quoi ça a waɗa jiñi ko foti e ɗum fof ko fiiɗa hokkake piiru bet andi jiidiraje gonno tampote ɗen au moins hiɗe mari valeur bandiyagal maɓɓe ngal fof no andi kono an ka jiidirare bandire ndendanɗa hoore ma ala programme jiidirare ampotende bureau ji kañum ko arrangeur ko kile kono ɓen ɗum malette o kile ɗa waywa kile ko ni tournirte ɗa ni min si jiidirare ko kilo minute min ara mi sokka juuɗe ɗum an a jarawende a taxi moto an a desera 6 a desera 7 a desera 8 est ce que ɗa andilam sa yetike ha ko hunduko am memima najay eppiɗa hakka a waɗa faala ko faalaɗa ko min mi gengay Ousmane Gawal autoroverso mi gengatam minen mi yiɗa gorko naafigiijo yaalana on ɗum metti on waale maayon min si jiidirare Next City surtout nde ala e dewgal hara ko tuma nde feni wosi nde sokko hara yo ngala ko wolanammi mie regarduma bien min si Ousmane Gawal pompi on am mi naatindira on autoroverso tere ben kullunku battere ben kullunku min naatindira on jamma e ñalorma bimbi e kikiɗa min mi ceka bepperi ɓura Ousmane Gawal so ɗaɓɓude vrai bepperi gorko fenoru fotaydu ko watta gorkoru layi furu Ousmane Gawal on ɗi hella lela amina lunnaka neɗɗo sansiɗo inde mum wo ko maninka o beppay min naymo tun o ɓuraman jansidi ɓe marde sekko si Allah salaki mi wonɗo golludude Mamadi Doumbouya ani nalangoy mi wonɗo yaadude Doumbouya fi o mapinala min miɗo andi Doumbouya wona garanti kala wiiɗo ko Doumbouya wonanta hara min mi mapanaki magoy min haray mi ananama min haray mi sokka juuɗe ko hekkata sabuna min miɗo andi ɗum ko zéro ala fen jiidirare nde wona directeur jiidirare nde ala poste e hunde sina fenugol mi hollay on jiidirare cagare nden mi yiɗano ma sebulannade la ilaha illa ayiɓe ɓe gaddanilan vidéo ma mi juulanma darde ɗiɗi kono mi yaafoma taw par ce que dossier ma on hewtani min kala mo Ousmane Gawal immini mi naadidira e Ousmane Gawal yalta fus ya 1000 personnes au côté de notre YouTube Facebook fof ɗo ɗino connecti minen ko double travail waɗanelan ni taw mi anda si ɗon ɗo oɗon ka YouTube on fini ka yiɗon ɗani kono onon ko goto iɗon fini ka yiɗon ɗani mais tapote acco wedditagol e an commenté restez connecté min mi yiɗa neɗɗo mo sofa min neɗɗo sa sofa wana fiya et puis mi halano min jiwo sino kaani tayimita min jiwo si tawi a fota jama watama darde tu n'es pas bien min tayimita min jiwo ko welatalan haraɗa laɓa haraɗa foti haraɗa meƴere ni kono woɓɓe darte ɗo aya potowal min mi yaaji o wawɗo wa pontiri no onon kadi fine min mi yiɗa ɗum jiwaraɗa darori wa pontiri ɓoyɗo ta ko helata golle ma o marto jiwɓe gono wawa marto e pontiri min noon mi huwodirta e ɓe min jiwo sa gaɗiri wa pontiri en wata golludude ka société am ɓe jiwɓe o ɓe o pontinji mi yiɗa je n'aime pas min jiwo ko welatanmi koya memmino kono ande wawa pontiri aya leggal yorugal o waɗa vidéo janɗi hay on bunga ça c'est quoi min sa ala flow mi yiɗa min sagon on tigi si imitaɗan hara ko 100% hara yiɗo ma o anda tiya dalle bombe tiya dans mon entreprise c'est ça kono goɗɗo no waɗa vidéo ji ma ɗum kadi hara mo waywa leggal himo yoori ken jiwɓe silbateri ɓe
je n'aime pas ça. Min jiwo si tawi ina way wa pontiri en wata yadu. Min ko ya datu bandu mandu wana fresh. Hala non na be lotora be gamji sappo sabunde fi yo round. Joni be wala publicité chabude de be lotorta ta goto lotor ko gore de mu lotora. Ça c'est quoi? Yeme de yede gam chabude ta memu ta soda ngay goto gam. Quand il me yanta produit hay kambe be lotora e fenana be ndaru balunganku hara ko hiri be sokki menti laton ene bankar kene me nganda sekereji mondi yimbe yolo mo yala mabe awa hande ka kikile do ngukay faya e pepulo sidum fekki musibbe e ndari ya coordination ya société jonne yara e saralo wonbe ndar de saralo iden salmina coordination on saralo ay be wana legal hetta darna wi a coordination tere ben kullunko tapotez, débloquez live. Débloquez live à Facebook. Vous êtes là et ils sont essayés de nous bloquer. Coordination, hali pular on saralon. Mindari mitawi fimo no welami. Min gotta sino susi red. Hara fi makko no welami. President Madiba. Only otawi kanko himo yidi jamao. Mi holla no YouTube na Facebook nang. Monati do yennugol ko windi wobe pulo kay compte ma direct YouTube do paga yala kambe be ida wa serene di yimbe be ida yimbe be fina YouTube ida dunde do sari staya wata posa de ko ya poto dans ce cas Sierra Leone holli kambe wanabe ala jalsen dala bagoy kambe be jeja talamu be wadi odioji be jindini be ndi magasin e bitiki fo yo ferme gouvernement wadi to henya goy foten jawdi fote weru café ko lagide du yiya saralo wi so nangi do pullo goto golleta jawra tipora be sanse nan menen ko sama kala go me wonna men kondani goddo nangata goddara laamu ngu nganda dum ko fenande saralo holli kambe si tay ko gere halda be mobat minandi be wadi bita kuru e angele ottere ben kullunku jangudo wono sinyinade be wi fula on nayo attaque saralon e be taaki mo wadi dum be waraymo be wi kala memu do fula e nder saralon be piyemo pingal buto be wi kala memu do pullo e nder saralon be habba mo ha o wawa dongal falima habba waylita ottere ben kullunku ni fula fo no nyama ko weli minani président mabbe no fero kongudi ino wiya ya bare nde sare do fo derrière moi goddo si ko leaderjo wonde o memminay to menen fenande ala menen do wana me yimbe nafigibe menen nano nene ma jombira non ko bemma men wolirta do annene ma en ko jettabe dola naba ko bemma ko dum ko yida o ko fenande a kelda few be jombabe kanene mu ngalano dola kayida be contesta ibe buri robo ano ngono sekkoji mo foko yennidiro kayida oydo yenna yimbe ida oydo detecta yimbe jokkaybe yimbe be hitta yimbe be fota yimbe be ala style yimbe be yida kay lenyol mun no yurmi kayida e monani yimbe be kala mo be yibe monani yimbe be wona reconnaissant min non min en gerdeta mi simi wala ni ko fenade ko dumbu ya wolta ko yawiya ko gonga c'est clair yawiya ko dumbu ya wolta ko du woni gonga imbe ajaka e mon imbe hakkabe imbe hawtitabe huda imbe be ala system imbe be ala are ala départ minge wata gerdude stay ko wala kondo awi dun na gonga yaw ka gonga wolete bi tawtinado neddo mo ala flow no anga her sali horema tami fele non ko esprit sener de jogida ci da dabbude mbewa dabba mouton dabba neddo san sympathie dabba neddo manda ko faala fotte jogiti do esprit senerde fenanalima lando e hore mun ko fetudo lando e hore mun hakkilala ci lando woni fetudo jokkube mo wa hon kala mo yido no ko esprit senerde andu ko laifu president mabbe hore mun ko fenowo la dabbude fenoru fotte dumbu ya fenana gorele dewol kanko fenana mali embere hama mun fo fenana fop min kala inu do ko esprit senerde jogiti mi do andi ka fetudo go wallahi mi do andi ka fetu
parce que ko feetuɗo tu wawata jentade konko gerotonno ɗon haɓɓiti noon on naatay e pasde yimɓe ɓen fof iɗon haɓɓiti ka yawɗo wo ko ma fof feeta ko feetuɗon ko minen men fima kuusugoy minen men fima kuusu minen men fimata kuusude minen ka yiɗon men ɗo hakkilno woodi berko woodi ɗo kon no deeƴi donc c'est yada e famodiray bon maintenant rappelez-vous on commence le live tere ɓen kullum ko yimɓe ɓe jano heewi ka youtube ɓe ndara en ton tapote bon musidɓe am ɓela ndarude ɓe wi tampere adda e ñeeñal kono ɗum wona lagine tampere ka addi ñeeñal wo ko soñdia yo allah dandu mo kala tampere sina yarɓe ɓen ni karagowa fewndo mo yiɗa hono monani goɗɗo on yiɗa ka o monodirani domiron honno domo wona suusi wigol lanɗa yona e maafe ɗum ko fenade hara en fokkitani sare Konakiri nden hande kadi e yiitidi ay si e yiitidade hara e woɓɓe no moni hara e woɓɓe no moni yemberen maali min nami wowli ko ɓe wowli kon goɗɗo wonna on gonga tu waɗon société e hoore makko bonnon inde makko ɗum kelɗa min ko min woni yaali kono miɗo humpiti min miɗo humpiti ko feƴƴata kon min nami ndulurugoy min mi fenata kono kala ko mi yi ñallata min mi wowlay ko mi andi kon fap kala ko goɗɗo geri mi wowlay 2025 ko ane yeddodiral en feppata en seedata monaniɗo la woyo daruno gerde 2025 ɗo min bulanta hay goto min komi karamokojo yimɓe ɓen faw wona paykumma mawɗo wonde komi toggujo min mi gollida e peuple mono moni yo walo maya bon retenez mo yembere mal mi holla on ɗo ko wowla ton konga yo yeddi ay kaya ɗo woyɗon yedda kayiɗa woyɗon defandu ono yembere mal min na min addi ko ari goy min na min addi ko ari na fiiɗo rawni sikkon ɗo ɓuri kine fo labede goy ay koye juwoy ko yembere mal koye famin tinni ay koye rawni min noon min so ukki kala ma on immini payle mon ɗen e an mi wownana on kadi ko ɓuri ɗum noon a wolanaɓe to ɓenna minen komin dane ye ɓalɗo yembere maali o ko arɗo onon fof kon dane kon naare ɓe arɓe ɓe lagine ko ɓe yembere maali awa minen so fijiri men on fof min waɗanayi on darapeau ji étranger min haɓɓay darapeau étranger e nder maali yembere haɓɓa toon darapeau winda o darapeau ɗo ce n'est pas lagine minen hande kadi yimɓe ɓe nandaya men ɓe sendodire kako ɗum faalɗo joni waɗugo yimɓe ɓe ko fiɓe ɗen bunginde o ono ɗo wayinude ɗo wonani CNRD yo yimɓe ɓen fanku min fankata kala waɗɗo ɗo hande kadi ko wela jama min woole ɗo si ko ɗon ɗaynira men ɓe juuɓe mo meɗen faalema hokkude ɗo jomo yemberen maali mi sali faalaka hande faalaka janggo faalaka kadi faɗɗi janggo ko ɗum waɗi ɗum onon goɗɗo wonna on gonga tun ɗañiro on tigi jo ɗo sikkoye min komi maninkajo min komi pullo min mi haccaka e ɗum min goɗɗo ɗaynirtalan kumbawi goɗɗo ɗaynirtalan ɗum ko ɗum indi ñiiƴe maɓɓe ɗen kelda ɓe laba noon yiɓe buntiɗi kono noon bungo ngon kayno ɓurti yimɓe ñamoɓe kare bute keɗo sikkude min anda yimɓe yahoɓe ndaara pelle yimɓe yahoɓe ƴellito pelle ɗum fof ɓe ɗen andi on change wiyon on wonana dumbuya kadi ɗo haɓɓe mi holla ɗo vidéo goto ɓe hatti toon maccuɗo hakka ɓe lagide ɓurɓe ɓen joni wo ko ɓe maali yembere ay non on ɗaɓɓitilan mi yiɗano gerde min ni o yon tertola son tertakila mi wolta ko welata yimɓe ɓe min mi changeta une fois que je donne avis c'est garanti ɗare ɗo eɗe eyi wo comme Mali yembere ni regardez vous êtes avec Aliou Mali aujourd'hui vous êtes à Mali quand pensez-vous de l'avenir à Mali par rapport à les actions nane haala woye hande men Mali kono miji ɗo fi avenir CNRD kere wuddu CNRD ɗum ko Mali ira yimɓe koŋoɓe l'avenir de Mali yembere avec CNRD c'est de gros prisons c'est des centres entraînement prisonniers voilà ko ɗum woni toon nane hay neɗɗo mo ganda ko jaabo on tellement que mo hersidi e mo acce ukkagol e yimɓe ɓe acce wonigol min mi andira ɗum ɓe maali ɓe gari few ndaare ɗo regarde min mi toñata e goto toñata on de nayo sikkumi ɗo monani ɗo ɗo welanmi surtout ɓe inneteɓe siiɓe maali yimɓe kelɗuɓe wawɓe waɗugol lacciri pute
Be nyama be pute. Be yinnete be si be ma. Yetta be si. He? Yetta be si no mali. Yetta be ang. Yetta be cham. Kono yimbe be wata hawtorde. Ina kanyu no wana ni dumbuya. Fiyon. Yo taja budadu. Bebe mamundo. Kambe ardo woybe wonen. Kodo mali yalti mamum ukki. Odo kayno monani tungi FDZ min non en get. Yaw ka YouTube ndarira tom. Do mi bloki ma yaw. De kadi kala mo yalla do yaw ka YouTube. Ala tie bloqué. Wodi be tawa ka hirde Facebook le foka YouTube gaay goto. Mamu sayimbe do ina menen ko mamu woni kamen. Be anda no hay mamu do na be préfet. Na be préfet. Hay barji di mamu na kambe joy. Si buri do seda, hay ka julirde mamu do ngon julnata. Fi hondum kayda yimbe be wobe na menen do ko menen jey mamu. Na ono woni hot commandement de la gendarmerie mamu ngo. Na ono woni préfet, na ono woni sous-préfet. Jonno be mari argument god. Wo mamu ko kalefu, wujjayno be banankoro foppo ari wontiri mamu. Joni ka garu vatira si da mari dongal ko ya jodo aina yimbe be, aina dolle maden, aina hay programme uji madi. Aini ta yimbe be, aini ta programme ji madi. Ko yetta do camera yetta mo mamu. Yetta do sidi be wiya mako mamu. C'est-à-dire, tous les personnes, voleurs, les gros voleurs là, sont de mamu. Joni be dakbino ay sous-préfet di wobbe woko wure kabajeya. Wano wiyetedo. Kono benna no mo bantamaso. Manin kaji mo meda feppude woko wure kaba woni kaba be no yurmiya. Bon, joni non, j'aimerais que vous soyez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre page. Et tous les pages officiels sur YouTube et Facebook. C'est pour vous les gars. Bon, retenez un mot. Facebook, c'est un problème. Quand on dit mi fout synchronise de ka YouTube parce que ngali ne CNRD gerde. Kalandaro Holland. Yo yaw da itami abono ka page YouTube. Fi en cas de cas Facebook bloqué de YouTube de golla tonge de golle jimendi na jama ngulu. Fe ndoni ko yata 100 personnes ndari na ito. Bon les gars, je vous aime beaucoup, que Dieu vous protège. Joni no ngara yo yete do cerno mo nene mbo. Enene do ngandi bimbi mi wanno yewtere fi makko. O andini himo hedo ko mi gerata ko. Cerno mo nene mbo holli. O andi ko be miji ko. O wadi do yewtere labande cerno mo nene mbo. Do ngandi fewde do ni lagine ton. Ko yimbe dido woni wawlude. Fawno faala be jokkude. Mi senda o non e fenande. Joni CNRD da bi fenobe ara be commenta ka page me. Be wiya o Aliou Ba CNRD no wondi. Kono be wata wondirde. Ono hidon desi di kala men minido on bonnay mo inde. Ay be tawi Aliou Ba nyande nyamatamo. Pinka ulbintamo. Site ge watamo detractude. Joni kay be dabbude fenande ko be fa woko espion jo CNRD. Walla ya ndaron commentaire jidi. C'est-à-dire handa be andi be hunnana Aliou Ba be fala wadugol ko wiyete kon sikkitare hakkude men. Menen non menen si men yidi medde way wa sularbe. Jama ngaldi fotti en tant que o sanjali mo don. Jama no yidi mo don. Jama no wanani mo don. Jama no wanani mo ka o fala yaruje don. Jama no wanani mo ka pinyonje makko jonno si tayo no CNRD don hulimo. Stai don hulimo parce que la andi don hulimo. O susta Aliou Ba. Aliou Ba ko njulanto. Ko sujjanto. On susta mo hay sama kala susta Aliou Ba. Aliou Ba on don gengayo wala na yon halaji mettudi on don onada yite mon on dabbude fenande ko faalo don mo fawde koko espion jo CNRD on do way wonirde onon kala mo yi don on membina penale mon dek awa menen kay men joji menen hande kadi me yenata cadre be amen wonbe fidèle men hutata ko be tanke be bonnade cadre be fulbe be o waddirtami few men jabata hande kadi ko dum wolordo o maguy dum lanni hakkundeji men fini joni men jokkata on fewe di halaji ma stay ko dum moni do wale mayo kaydo wodo mukkidira yimbe do dabba dutto e fengo awano Aliou Ba hunduko makko ko
ko ala e sakugoy ala e fermeture kon woni ɗum hon woni nde fenade mum ay ɗon hulimo ɗo ɗaɓɓude fenade kadi waɗon ɗon ay ɗon maapi ɗo ɗaɓɓude fenade kadi waɗon ɗon ko ɗum woni ɗum gasta. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain, ça ne marche pas après-demain. Si qu'on espionne de CNRD au thé, c'est qu'on espionne de CNRD au thé, panga la passe, manika be no huli pay kunku, be andi, onko pay kun haujuku. Engerai net, engerai, minyo menji bay lamu mongu, botere ben kulunku. Menji bitay lamu mongu. Don si kude ko don suttu do. Kala pullo mo yi don ko ma ukindiro mo yi be ngayali ubay nyon golli data ko fenobe on hujjay on dayna yimbe on détruisay joni kadi on fuddike argol kadi wada commentaire ji ali ubay ko do wondi mo faala wonda e nene ma arana mama didumbe ko nene ma wonda ko don burata wonde espion ali ubay ko mi wonda ma il faut infiltrer tout le monde. Tous les coins, tous les moments, il faut infiltrer beaucoup de personnes. Kala ma wawda jibu hakille mu wona bawma wadu no estere tamba minimum no wadiri non jibu jama santina be religion be fo be gome yo be fo be gome kere ko ala e lagine wadu pankere wada tanaji albalaji hulbinidi ara ko teddungal mo musibe on bela darude si jama on jibindiri pijidi to jibindira pijidi enen en cheka fe enkeka yimbe do winda to livre ji adana min mi janga min tagoto presenta livre min livre ma aya daro da ari sira video janga ko won tongo fo mi hedo sa windi livre adani la mi watta dum ka pasan aya janga na me livre ma fo janga na me livre ma ha la men da e yo ko nar gol do ina pay kusat mi yeyata livre ji mi soda ta livre min livre windu don jangana e hore mum min biddo ko jangata l'école ko awa windude inde makko ara o yalti min biddo ala ko wada livre ji aduna kala windu do livre yo jangan don hore mum mi jangata livre ji mi da affaire o ganda yimbe me buino janguno be wili ke hakkile de sotti be wadino do politique be feti be jangino hakkile de sotti me yida on affaire ma yimbe ben jangi ha joni golle mabbe o wujjugol menen cadre malhonnête ko woni leñol amengol ko no duudi cadre malhonnête menen jangube ben fo ko wujjaybe fenobe manipulateur kambe be janga fi lamagol ko fi jattugol tere ngo yimbe fi andugol commandant be kan no tela tampingol fi Allah on fami donc dans ce cas pidi no boylondiri ino ɓoylodiri moƴƴano piiji ɗin no kalodiri on faami donc minen jannguɓe ɓen ga fo yo windu livre ji si ɓe faala min noon ta goto addanat ɗum no windi ɗo fi livre ji fi selludale no windi livre ji fi yimɓe min ta goto windu livre fi yahe mi yiɗa ta goto windu livre waɗa toon passé inde an ko ɗum woni ɗum jannga ɗo a winda livre ji e soñjugol yimɓe ɓen winduɗo livre woyo naɓu ka yeyete to minen ɗo mi yeyata livre ji kay do don sonja yimbe fi livre ji jabata ba hara den artude en dari en tawi biddo foyo dabbu duwa nene mala duwa nene on tigini sai buyno hakka ko nene mabbe woni be occupake mum famine ba en dari en tawi mi hollan do video nene Aliou Ba nanon ko be woni yewde fi biddo mabbe on ko daron tawa si biddo no mari balki nene o gere kala ko faala na mere jama on gerdi Aliou Ba haɓe anda on to fengi ko Allah halde fottintinimmi o vidéo sukaɓe kala waɗo wallude nene mo yo walluɓe nen wawata o kadi terto ayna force o anda no satti kono samo kala yejjutu komin tawi ɓe wata ɓe yejjutu mawɓe maɓɓe ɓe surtout bureau maɓɓe jama on neldu bureau mum mbuuɗi ɓe nafo c'est très important mimi wajoto on ɗum no moƴƴi ha wallitagol mawɓe mum ɓe eɗen ɗo bureau makko ɓe weltanima eɗe bureau Aliou Ba ɓe neldi en ɗo vocal fi Aliou Ba eɗe bi pay kuwagal ko non woniri
ɓe haɓɓuno o yaha mini woto yaw mini so o yahi haray o tampinila mi torkemo yo won ɗo so woni ɗo o heɓay ko yaha ɗo heɓi ma o heɓa ɓuri ko yaɓɓe heɓi teddungal no ɓuri jawdi teddungal no liɓɓi yiɗi fof o nananila mo jaɓanila yo Allah jaɓanmo ɗoɓi Allah Allah wallumo walla en walla kala ɓi ɗuɗuɓe fof miɗo weltani o o neyani kela moƴƴa o neyani ke hoore makko o yi hande ko hoore makko o neyani sina o liɓuru miɗo weltorimo miɗo weltani Allah miɗo weltanimo ko heɓi hakkil waɗgol ɗum anda gorol e deyo andita jama fon foppu haali bulan haali ko woni wo foppu muɗum himo jogui yo Allah ɓeydu jogagol makko ngol en torki Allah Allah wawnumo jogade leƴƴi ɗi fof yo Allah waɗan ɗum sollintinaki ko faalaten ko o liɓu taari ka luttede o ha ñande aduna lanni o tigui no weltanimo no julɓeɓe seeni ɓe fof no weltanimo yo Allah moƴƴinan en yo Allah wat ko barke eko jokka ko yo Allah waɗi barke eko jokka ko mi torki Allah yo Allah sollintu barki mawɓe amen e mawɓe mumɓe barki ko Allah waɗi ko Allah yeynulaɗo makko Mouhammad ɓaɗi kala ko barkinorke yo Allah hisin on hisina kala bobo e julɓe ɓen fof miɗo tori Allah yo Allah moƴƴin yo Allah holle ñalaɗe duɗɗe gadi hara hiɓe wuuɗi en torki Allah enen e julɓe Allah ɓen fof kanko wawi jogi en torki mo yiɗen torade mo yo Allah wallu en walla on walla boboɓe julɓe ɓen fof yo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad somi wowli hande mi faali e miɗo welti tata on tigui jibini nde yayowdi fewn ɗo on tigui wawi woɓude jama ara a yetti Allah awa ko biro Aliou Bani o nanimo lawol fokkitagol ngol ɓe hewtay waray ɓe yoɓini suka maɓɓe on duwa ko suka neyiɗo kala ɓiɗɗo gorko mo yiɗa huɓɓiri wa hodere wayɗo a pay kusari andu biro makko ko moƴƴo toujours tous les vrais garçons que vous voyez dans cette terre-là qui brille, andu nene maɓɓe no ɓawo sayo aduna kange on ɗuɗa jaman on ɗuɗa sino ɗuɗi na fo mari piiji ɗin no serti so Aliou Ba hande o memminike tun waɗi bum nene makko no ɓawo ɗi konngudi ɗo wona ɓiɗɗo gorko fo heɓatani sina sigame ay non onon golle mon ko yennidiro onon on évolueta. Vous êtes trop petit, un peu mature dans la tête. C'est bon pour vous. Ono yawbe Amérique do wari mawbe mum. Donc ulbini. Yaon ka kampoji. Inno nene mo e babe mo fo warama. On hulali. Yimbe ya wara nene mo e baba mu yala nene ala baba. Inna kanyun ko ali yatima fiyo porto jettudu. Inna nene mo ngebe mo fama ino porto yurme inay wayo no yurmi hana cinene mo lagine joni non be mo yambu dara be watani addude be nafa yimbe mabbe ben faane da nabugol nene ma ka wodda ton tawata marsu da ay ni no nene mamai ay ni nene mamai ay ni babe mamai ko dum minni ko ngal yatima hakkudeji men e buy men e wariɗo mawɓe men ɓe de wiye ngala nene ngala baba yimɓe ɓe yiɗa en kamen enen ko no wawɗen koyen fenoɓe ko fenuɗen kon yiɗen fenana tun hoore men n'importe wonɗen fenande ko hoore men joni noon en fenaniɓe ha ka maɓɓe satti aymo addi yurmede yeeso ko ɗum heɓata en fenaniɓe ha ɗe wiya kamen ga yimɓe ɓen fof maayi yimɓe ɓen no wara yimɓe ɓen no piya no woodi wonɓe windude ɗi kaydiji naɓana yimɓe ɓen ko woni kon feɗɗude sere kore inna yimɓe ɓen fof maayi la ilaha illallah muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ɓuyɗo ɗo warino nene mum hakkude Allah simi fenayta julɗo juulan fure wara nene ma petti fi aduna wiya nene ma e baɓe ma maayi ɓelandoma siɗa mari famille wiya ala iɗa wawi wa enen en ngala famille fof no taƴodira iɗe wari yimɓe ɓen déjà on a écrit dans notre plaque nous sommes des aliotima ɗum wulɓiniɓe hey bandiji min ni on bandiyagal maguyi ɗum iɗe wawi ɗum joni noon mori sanda kuyate o daari yimɓe ɓen ha o fesi mori sanda o yera patrugol guineɓe ɓen telen alma o daara kaydiji ɗi kala kaydiri ndi o weeɓitana hare mo kala no windi ton nenan e babe ngam maayi kombo wari ɓe ko autorité o ministre des affaires étrangères wo ko mi ar mi janga mi jaara ko windi ko min mi jangata mi janga mi yey to mi anda min ko cerveau o mari mental
kono tawaru nene ma e babe ma o moins e bandiru wara nene ma e babe ma jiwɓe no Europe ɗo ko ɓe feni ko o kamɓe yiɓe doola yimɓe ɓen no violi ɓe Afrique ɗo ala ko gerali ɓe yimɓe ɓen no dooli ɓe jombi ɓe fenade uɗande on doola jomba ɗon hakkude mo e Allah wuuri on maaye fiyon ɗum fenan ton inno yimɓe ɓen no dooli o inno yimɓe ɓen no wallini on dooli on saññini o fiyon waɗan ton fiyon ɗum toñanto e yimɓe ɓe ene mo tooñi goɗɗo e hoore fenande a maaye jama on ko ɗum min noon jama on juulay kono ɓe julɗa ma ɗum neɗɗo ta tooñu bani adama ɓe yaha ɓe inna Europe toon haray gorko on no dooli la himo violinmi himo waɗinmi ɗum e ɗum ɓe fena non ɓe fena ha porto fesa ɓe fena ay porto kañum mi anda si anda Afrique no woda Afrique noir ya wiyaɗa doola a yummirawo mo 30 a yummirawo mo 35 ans a yummirawo mo 40 ans ko ɗum goɗɗo mari ko doole hay moto sandali no ɓurma garanti no mori sanda yaddanama ɗum o artu lagina tu wo mayɓe ɓen fo ɓe ala nene baba ɓe fo ko dumbu yawni nene mon e bemmo par ce que pertoɓe jaɓata ɓe garta mukura muna Amérique kan kaydiri weɓitandi wo ko ni nene baba mayi on to stade lawol accident tufama laɓe garage ji no woodi no nanga no waɗirni ko ɗum Donald Trump womo danude prison ka wiyeteɗon Manhattan camp militaire Donald Trump wo o waɗay ka wiyeteɗon Manhattan kam ka yimɓe nange naade ha ɓe ɗuuɗa wartira konto inete Manhattan ko honto ɗo humpande saare e photo ay boyna ɗo kamɓe e Amérique sinara ko photo ɓe ndaari ma vidéo ɓe yahata few ko ɗum indi jamaɓe ɓe waɗi feere ɓe tiro photoji ɓe waɗa ka gardi photoji ɓe mari tora ɗum no moƴƴani on ha wodoɓe wadde kam militaire wiyeteɗo joɗotoɗo Manhattan ka ɓe nanga yimɓe ɓe soka ha ɗuuɗa ɓe artira mi anda noon konto e Manhattan nini yimɓe ɓen no moni min noon ayna min laami Amérique min ko info ji ɗi mi hendiɗi ko ɗi mi wolta min inne mi fenay miɗo jaɓi kono ñande ɓe nangi o wo taw gaddanande taw gaddana few taw gaddanande ka pasa taw gaddanan ɗo hande taw gaddanan ɗo janggo taw gaddanan ɗo faɗɗi janggo taw wolnan fi ɗum de haccu an ala ko waɗi noon kala naadaɗo ka kam Manhattan ɗo Manhattan City ko noon Manhattan City tere ben kullunko si ɓe nangima ɓe naadima ɗon an haray ko ya noddu tum bolonde a wiya a hewtiti aray ɗum ko teddu mi andade ko honte e Amérique ton ko Manhattan ko ɗo ɓe watta kanji ɗi bon revenons à nos moutons parce que nous sommes très importants très importants accunani oɗon addanimmi ɗo livre mi anda kon ɗon e livre ni ay min o mi anda sino andi mi janga mi nanta grand sawa Assalamu alaikum. Adanilan ɗo livre kon ɗum windi ɗo ko livre ji mi windi en plus mi fala publié bay publiama fo RTG kum bidal fala walla la mi publié kadi ko passement min mi janga gram kon ɗum winduɗa ɗo extrait de naissance a gonno nder ton no mi janga de mi halante ɗum min livre on sina haɗa a yawi waɗa vidéo adda mi janga ni ɗay direct ni par ce que ko an ari ɗaɓɓitinmi ka live am miɗo mari ittir kumpeɗa fewɗo wawɗo heña siɗa faala a winday ɗo itti janggo ha faɗɗi janggo mi jabata ko few o adresse mo livre ji ko o livre ji ko ndi woni e ɗum ko juste ko livre ji ɗin nawanima e vidéo ji ɗin min komi écrivain ji guinéen komi windo guinéen ko migrant jo mi faala ka honnunjo komi écrivain jo guinéen inɗa ka idi guerejo ka non laisse-moi te dire innuɗa ka ini guerejo na ɗum wolɗa kam nanali kono a waral nen ma e baben ma ka kaydiji ɗum fof ko mayi ɗum no gonga ɓe an kadi a wari mawɓe maɓe no mi landi
ma tasini no ami mikirda ka nyija den timma sawari be wala ti be nini be no fenu de na waral ma be milala andi buiwa joni yani uno ko ko produce mi winde di livre ji jusque ko réalité ji ni publier ma dum ko réalité ji fa min sabu min da grandio min dara no mi famdra kan aya juma yani anga ni ko mi garanjo saye libre kala mi do mari jelo do hala ina ko no min ma gara min ga ko mi grejo la nadra kay no anda jama da dirani mi ala mi da ataka deji ni ko mbuwi nandi gonga inshallah ko dum seme so ma content jona ko don fala warna la page video mi nagani mi video ji didi fala warna la ni ko e wala fi libre ji made ko fi yondo no windu da ton ko fi giggol ka ko fi yaadu ka ko fi politique ko fi politique hombo mon continent se réveille da bom na photo ji ma mon continent se réveille ko do woni ton on ko politique purement politique awli porto be no publier ko internet ko anabi RFI ora jowietedo RFI anabi ton ko gere mum mi woni me kan mo gudi hondo no dudi hondo financement o ko ya yobu mbudi ndar ko dum ay windu ne ko Google ma ko internet ma Amazon o min dum fomi anda ko ya wala menen me haajo amen e Google menen haajo amen ko Facebook e YouTube gira yandi ko immigrejo yandi ko no woni inigere ko clandestin ka ko clandestin grand ko ay clandestin jo ko ya hebude situation moƴƴo ɗum ya andi wala fi surtout no uttugo projet grand fi ma anni la joni a winda livre kono windirta o livre ji on wintani ko contrat ko mi signi no ben mi signi contrat contrat du livre e ami financi ami tay e bay me ba soutenance son tay on la souteninde on ko trahison on travail en tant qu'immigrant on digna do jibina ba ko ton jibina ne bal ko ari en fait livre ma on da windi ton fi dumbu yako boni jangul mo kon fi alla min ma mi janga anno problème o anga ka professeur jo mo fina min ma mi janga ko mi ko ya wol na ko windi to ko min sida windi to fi dumbu yako boni no ko fi mamadi dumbu ya sino windi ka livre ma c'est la question posée no mi winda fi mama dumba ko mi windi hay no winda fi makko hay winda fi makko parce que min ko pouvoir agent militaire faiblesse de l'ONU et la libération de l'état de Sahel na dun ton ay min nay makko parce que globalement politique wata inde ko karijo min ko andi jonno dawa me windande livre ko kum fandi o wala fi sati pa wala fi mamadi wala fi Seletem Biya Vogi wala fi Rose Bamba wala fi Foninke Menge wala fi Jani Alpha wala fi menen ko dum men jangata sa woli fi Afrique fo men manto ta ndar la grève adi sa janguna wiran sa dar la grève successive du pays africain la guerre des intérêts ndara la guerre des intérêts ma le sens colon sur le mon continent se réveille gara mon continent se réveille awoli fi labutane ji di lagine ton awoli fi état de santé fi Allah kindara mutumani kon milanda to woni an awata an da way windude hunde ara anda ko winduda ko min sawoli to fi état de santé le labutane le donka le nyasi di le sino guiné asa windi livre taya windal fi le demandi ngara an afala mala ma pinde gra sabo me explique na andi ko mon ton ko mi wada ko ma o livre be ko mo ndaro na mo kadaf kramil ko kon wadi am yimbe ben yaltude kon wada no yimbe ben yaltude han to ga be yo menen dum do fo ni ente ay min mi do yaltini min ko bi buin do libido ha buina vrai parce que du coup ko yaltini la ko mile aduna min ko mile yaltini mi kame mile ay wure no fatude min salandi kala ko fi jawdi kalisi l'argent ko do yaltini mi kame na fi gina de ko fi gina hala no mi do ton kala ino do ma ko fi goddum go yaltini no hala na fi mbudi ko fena jama o fo ko yadi wadiri immigration wana fi jangugol l'école ji lagini no mari l'école jaysi di kelda no na en toñindi grand l'école ni nalo min entre sango ko jusque min ko no mango na duma ko jusque wana himbe no warite ni c'est la yande o yimbe warata Europe do yimbe no warede ko fi do sandari sandari si tay ko fi yimbe may be winda ta grand min mitindinte kaya marko bur do jaddude ko Italy o woni nyande o yimbe maye dum ko en deuxièmement sa jetti hande ikaren erisi yimbe no beppondirda
siri ɗo kombo yal ko feƴƴi ko heɓe jangaɓe ɓe jangaɓe yi siri ɗon ko yata 15 millions d'habitants puɗinama bombu ɗum fof no mayede donc wano lagine ñande o ñande ɓe muncude jama o ñande o yimɓe ɓen no mayde ɗum fof ɗen jaɓi ko sa windana men livre menen guinéɓe ɓen koko welata men kon ko welata men ko fi piiro fiyo yimɓe piiru fiyo yimɓe yeddodir fi ethnocentrisme fi règlement de compte fi kidnapping windugol ka livre ji to waɗa titre on dumbuya ko bandi on livre ɗon sa yaltinima mais yeyemo kono ɗi livre ji ɗo min ko piiji ɗiɗi mi wawamma ɗo wawma postande saabu yangi maki saabu ko winduɗa ko mi landaki ma e 100 francs kono sa wi menen ɗo ko fi livre afrique fof menen meɗe weela gram meɗe weela min wata jangude jama no weela ɗandi ko accuɗa ko lagine yimɓe ɓen no weela gra weelaɗo jangata livre tout est résumé si mi résumaniima ko chapitre mi yaari ko ɗum minuma sa tawal toon kala ka tawal toon koɗo fekkide ko aduna ɗo na ko lagine tum na afrique tum na europe tum ka sa tawal toon c'est ko livre janningram mi seeka ko woni e téléphone na e téléphone du ko woni ko internet sa so woni siko internet kala ko yaɗa windu tum ay ko indande winduɗa fenno dans le monde konno inneteɗa manque de moyen ko tekino inneteɗa ka ko tiko mais non ɗo kono no tiko ngo jammo min ko mamadou saliou koulibaly wiyete mamadou saliou koulibaly kono naaduma windugol livre ji a ko tampere nden ɗuuɗi gram a taƴƴininomo windi livre e ɓay mbuuɗi non na ko tampere nden ɗuuɗi walla so jawdi ɗon hiko nge ko tampi ko nge ko waɗi kon wallahi ko ɗum noon naade on ɗigi winde andi sa accali ɗum noon joni jaman ko yoya andu ɗum noon arno fandi gram par ce que jaman ko sikki ko na ɗum on ɗigi wuurude Europe ton do yimɓe ɓen fenay ɗum waɗanade ɗum windi ko sa andi goɗɗo windi andu o soñji o e soñjiɗo windata gram menen afrique ɗo men windata sonjiro no winde tawa ala andigiri tawa nanta marde ko nder hoore sa mari han tawi a accito nga feetay a boxine ko ɓurma koye accito kere lingi wopuno makkandiya gram watamo wolande sa yo ndigi windi woni waɗali ko yaali yehi tribunal yehi ɗi fof ala ko heɓali non yawgol windi grand namere non windugol ngol bona non sa yoɗi windi namere ko ɗum so tawi tum grand fabelan komi ɗo torikamo balla mi walli o we ɗo min ka nini miɗo faabi ma jama o fof no ɗaɓɓutude inde ma nde hino ɗo livre ma o min mi ƴettima ɗa woli 9 minutes e hino livre ma o hino ɗo mi hollirima jama no renuma ni hinoma ɗo hiɗa ka facebook ni hiɗa ka youtube jama no renuma janon ka pay ko laba kungoy yeɗa he wori tew ay mo yiwma ɗo an hiɗa laba ɗa ɓuri mi labede ɗum ko min komi torima ko ballal ballal ngal fof ko yaltinalngol maka live an ɗo ɓurata ɗo min ko ɗum ɗo mi wawanma mi yaltinima ni ɗan direct télé ka facebook ni ko yata 1300 ma 1400 ma 1500 no darde ma ko an ɗo mi wawanma gra a weltori o vidéo ma ɗo kadi mi posta minna allez voir merci non o livre ma noon no janɗi no ɗa kelɗi hoore nden ɗa chargeri net ka docteur jone graɗi ko fala ko nodde privé yewde mi anda noon sa postiri ko vidéo ji maɗe après postanala ko page ma en fait sa posti mi noddete en kay privé ɓayari nan état mi ɗaɓɓitti han mi ronki ko hande mi andi whatsapp ma yajuuti whatsapp par ce que a faala windude livre e inde am min ka a windanayla livre inchallahu quand même a décidi hakkude allah tela windude ɗo ni goɗɗo goo so tawi allah waɗi ɗum o sa hokkila autorisation hande windu inde am windu pirintinna waɗa photo ji am neɓatare a welila windu inde am innaɓe jonnama ɗo gardiɓe dumbuya nayo atakuno lan les jours de l'investiture de président bassirou diomaye diakhay faye ɓe pimmi wuttere ɓe liñiɗe ɗiɗi kono min kadi min gattuno goɗɗo a wolaki mi naɓante preuve a faala winday hakkude allah ta jonnina autorisation wallahi gram fenantama neɓay noon ɓay ko financement neɓay kan kono ko ɓooyi a yiyemo innala pay ko ngu wolno et puis sa yi okkila autorisation o inde livre ma on ko honɗu yimɓe ɓen no landade o inde livre ma o ko ɗi livre jan tati oyan ko mon continence réveil onno ko politique mon oɗa kada crami onno ko fiɗatal ngal no jama on tampirno wona warde joni ari ka page am facebook joni mi ƴettama ɗo winda konno winduɗa ka facebook ma ar ɗo yewten joni mi hokkama ɗo 10 minutes ok oyan ko tikku
Nati ka kontan don nata don ara waden fasam fasi yimɓe ɓe yiyama aya anni e moƴƴo mi hollama ko porto gollata. mi naata ko wayla jogiti kontuji capanta aka bande compte goto mo jama wawata yide ma adda demande waɗen ɗo vis-à-vis jama on découvre ɓe yaɓe abonno e ma ko Facebook a yilan ka Facebook ni ɗa renin mi kako téléphone goto marɗa naatu ka pasan winda payku sare officiel. he sa abona darno ɗay naɗa yiɗi mi a abonaki yanga ay ɗum kelɗa abonaki de siɗa abonino a ñoƴƴayno tuyyami onon ko tuma haaju mo yani e goɗɗo o ɗaɓɓitonmo c'est pas bon ma ɗum min ɗon duwa mi ɓannutude windon livre je inde a windon mon continent wa wadde ɗum hay ko noon wawi ɗum ko he sa anda on no asitirde ara mi utike ma wallahi a windani a tikko sali tikko je te remercie wala honɗum kono waji kurte parce que lanko pasma ka ko minodde la ilaha illallah fini l'informatique la a anda no goɗɗo asitirde Facebook hakkude ma Allah he ndaari ɗon gokku no waɗi ɗo wa tableau no waɗi 4 carré ñoƴƴaɗo a yahi ɗo rejoindre non signalé na signalé min numa de non abo mi capture non aba sa bousal abo i jonno naati ka nder live windi commentaire les propriétaires des livres wawanda livre min mi ndaari simi wawete cilinnade ɗo téléphone ma no mari caméra manini la ko jungo windirta ka ordinateur comme sawda ma ordinateur an anda ono windirte ɗo rejoindre windi commentaire um gotum ɗo kono envoyé ok mi yima joɗɗon pese joni la noddude ma nan dari si portable la noddude ma ay fu sonali ka téléphone ma joni noon addi invitation dara no la fa normale ƴettude ɗo yimɓe ɓe dara ma kono gaddandani abbo non abbi taw abba mi holla ma ka ñoƴƴata ɗum jako gonga ma anda guere téléphone no yurmi no ɗa yurmi ha ɗa yurmi ayiɗon nokkugo ayiɗo yimɓe ɗiɗo no ɗon tosokuge janum no kolodiri ka ya a côté ka windi ɗon partagé ɓawo partagé on flèche um partagé kum ɓawo ɗo ɗon yinkoye ɗiɗo no kolodiri a yal ɗon kaka application Facebook wonɗa awa fima ni lang ayna mi fen la fando ma ƴettude ɗo le jama yi ayno livre ma en vrai ara no présente na honno na partager joni noon ɓawo partager on no waɗ ɗon nokkugo a cliquay ɗon invitation voilà ƴinon kam mbaye demande ɗo voilà joni noon ndaari si goɗɗum ala sonde ɗo awa ƴettu ɗon noon Abira ko faiblesse o. mais ɗa ulɓini e Sali no ɗo ko suuɗo koye hôtel waliɗa ka koye laptan
Awoka une Dans le minute. cas, au moins, ara yewte fi livre ma on quand même. Oh, Amadou Simba, mon antoma Johnny parce Komi que ko ne woni wata gra. darde sikadundo. Nan dama Anda jangi tro. No yaltema da. Ah. No yaltema. Go yalta sai video ara wada doloke kelda. Ay ça va grand. A jangu do mo. Ah c'est alhamdulillah. Sawa Yettore Allah nani. marsude. Min ko No Mamadou welde. Sali Koulibaly miyete. Content onda ineteda. Imbe Min wi yo Milando ko konto bokke. ni kamo langandi ko Guinée préfecture et sous-préfecture comme extrait de naissance. Idon jilli ne wonde kon soso be wonde normal kon biro am fulbe ko wonde landuma kon manika be Baba bokke Pullo. kono woniri An Baba Pullo. a landuma Mi wola il lupo, on tanton lupo. donc a métis je Ay kila sa ini plaro. nanana be Ini sa pongol lo nanana doyo. kisi Tawi la no plaro. Tanga ini don goro mi wal. Plaro e français. ago pular tunanta Voilà, no awana mais don des sokoluma mais des prisonniers ma dans la société No. ok joɗo moƴƴa tabita hara hula tawulu ko yimɓe won mandarde wona kulle kono ɓene to pay kusare Continent se officiel réveille. sa hewtiɗo ara a hewtiti Odo ko amadou se réveille. No do poto ango. kon no holli ka windi on ɗo ɓandu moƴƴa me yiya par ce que ko ɗum ɗo woni identité o ok donc gonga ma ɗo min andi ko a windi par ce que ɗanɗi yimɓe ɓe yahay ɗo ina ɗo windi livre ji arana kamɓe windi dara photo maɓɓe ala to c'est bien a kola photo ok woɗɗintin on ɗon kadi seeɗa mi yiyata o photo on kadi on ɓanni No on kadi. Ko itati. ok c'est confident mais ngoni Les mineurs désolé do ko fi no kaydi da Ono kadi déception non jini yo jamanu walorde yas e son jaaje do be traiteur nabir go hanko tribunal ma nattu golbe e Afrique ara fus be wada fus na hoyre na fus arno jogiti diplôme fofu non do kala photo burdo fande ya non ɗam mari hoore ko ɗumi jel marɗa si fuɗɗi 300 fuɗɗiɗa windu 35 page burdo fande on non bay ko do buri fandude yinete mon continent se réveille fi politique kamilure nde ja grand son jandudi ya non ka horeru goy ah grand Berto Allah quand même na no boxino jonol abba mi ƴetta lanɗo pular o posa ma question jini kon no wawata andi kanko mo andi fi ɗum ay min livre o mawɗo lanɗo pular ari lanɗano ɗa mo wosiɗa wawi détaillude question mo fala concernant livre ji ma ko ɗum mi lanɗo wolna pular inchallah landade on adla windu ko parce que tampere den duudi sonjaaji ni ko mi wonde jamo tampude gafa woni pay ko no sonjaade fi landa go fi kaydi woni rewbe men no sonjaade ko datal violé woni gereji din ko men no yimbe ben ware pay ko no jangi wobbe no jangi gayni no sonji wobbe dara be yana e mani tum sans intérêt min ko dum pusilan ha mi windu mi acca dum non parce que sonjaaji ma ko no wani ko no waɗi ha winduɗa ko juste lan fala wallan soutenir lan en plus ke do kadi be ni lan ko ma kadi mi yoba kadi plus fi kadi publier vi ke bayna don jibina ami c'est pas facile di publier ama ko internet di ko internet ko Amazon ko finak mais kadi be landi ke lan kadi son ça va pas juste si joɗan o yewte kono ngaji mo woni limfiji meɗen ga ko wala windani mo ko pula
o fof ɗon yiɗa ɗon teddina et puis livre ji e men salmina jaɓata surtout ko waɗɗayɓe ƴeɗa cœur ɓen winda kadi ɓe dawe ka live men tawata ko kamɓe sembini live men on wonɓe wadde cœur like et tout cela ɗe yiɗi ɓen ɗon ɗen teddini ɓe si wi ɗum ɗon ne teddina Paykun Sare kanko noddituɗo en ɗo ko caate makko caate ko invitation ngam pular en fait haray ɗon yiɗa haray ɗon yiɗa ɗon teddina moƴƴa haray noon nde deftere ma nde winduɗa ɗo wiru a weeru lema liggiɗa sottuɗa sottinɗa wawɗa masude fi jonnugol men haray nde deftere ma ko honɗum nde inni yimɓe buyi no fala andude ko deftere ma nden inni kon joni ko ya fencitu seeɗa men nan Allah joni kadi ɓay ko defte tati mi windi e defte ko tati fi deftere ma nde jogiɗa ɗum nden mi landima ta jillindir ɓirduɗe e ɓotte ɗum yadata sina ɗum kosanɗam moƴƴata wonde majje par ce que ko ɗe tati wonɗo yaltin goto ko goto a wata haalude haalaji tati nde wotere frère ɗum hakkil kayɓu hakkil windugol livre ron kayɓude hakkil expliquegol livre ma on o gacci hakke ɓawti wallay non hakkil jibindinte taga ɗon ko lutti kon fof jemba donc Allah wana oɗo livre oɗo ko fi politique ko windi politique mo windi ɗo ko juste tampereji e sondiaji e grève e guerre de intérêt et faiblesse de l'ONU et modi pouvoir des entités militaires ƴettanimen ɗon juste 2 lignes janganimen 2 lignes sur ton livre s'il te plaît voilà, chapitre. Donc comme le barreau de visage rétréci, il s'agit d'un lieu juridique destiné maintenant aux contraventions qu'elles soient volontaires ou involontaires pour tous les individus ayant commis des défauts graves ou gestuels tolérables vers autrui. Ces bureaux sont liés, sacrés, pour juger les menteurs, les voleurs, les manifestateurs, les agresseurs, les délinquants, ainsi de suite. D'accord. Ça, c'est la politique. Johnny, quand résumé deuxième jour, résumé à troisième jour, après, mais pas une question comme résume le deuxième livre, en fait. Le deuxième livre. Attends, le cadavre. Non, il y a résumé de moi. Il y a aussi une conclusion, Macron, en fait, on a un livre, qu'on nous a dit, on m'a dit, on a film, et pour tu peux le faire en français aussi. Ko deuxième jom la bandirade ara na me warane publicité si ka ko sama kala jom régime taka deuxième awala no matti da wadde on bay a jangani men ko ya lanni to dum don après wallinamo jetta deuxième jom kadi jetta phrase ji didi don après kadi lanni to da mo conclusion on après kadi wallina jetta troisième on ko dum landima odo régime fo kono itino no fay no métissage no yarta en plus no yimbe ben jijirte sans intérêt en plus guerre organisité no occident organisé hore Afrique jamano warire pour les intérêts en fait que métissage non wadde non ma délinquance non fait irde jusqu'au yanugo ma des choses ko ala normal sa jogiti mbuudi a bi gonga sa ala mbuudi a perdi quand même non no wodi gotigo katiki lancé da quand tu parles de métissage en fait bay ko métis joy da fala combattre défi dum kada fala combattant de gonga la Guinée kan non ko gonga fop na mimi na métis min ko mi Afrique migrant yo de balde mi armi no e ko dunko haala puyɗo noon dunko haala tosokun mo be no mari iwdi il faut mantora iwdi ma nde si iwdi ma ndin hoolorama ƴetti o livre ma yaha Niger yeeyoyamo ma Cameroun ɓayna ɓay ko africain jo naɓimo toon yeeyoyamo ça va pas marcher parce que adressaki e maɓɓe t'as pas écrit pour le Cameroun t'as écrit pour la Guinée il faut toujours assumer hoore men ƴetten responsabilité men on a écrit ce livre pour la Guinée on s'est adressé de la Guinée et ko ni eni wonirta mais sa enni windani Guinée livre mais en ko africain jo ara mi watama jentade moƴƴam je crois que c'est important que mo wonani ɗo sayi Paykun Sare ƴettilan ko fiyo mi pose question ji ɗin parce que andi ko no waɗi ko min c'est la politique intercontinentale parce que politique no régime no concerne Afrique fop no wonata pour gasi ɗon mi faami addi deuxième livre ma on addi deuxième livre on no moɗo le cadavre cramé les cadavres cramés ɗum e pular kadi les cadavres cramés ko ɗum e fureji yorɗuɗi o lawide fureji ruɗuɗi e pular fureji ruɗuɗi e pular ruɗuɗi ngay kay men pular nga kan joni yewtu mi nana cadavre cramé ɗo ko régime ko wona ma jajiraɓe on tigi miññiraɓe men wona kotiraɓe men no jokkirgal ɗatal no wona traitrede ko ɗatal woni pays Maghreb woni pays julɓe woni pays koko désert woni mayoɓe ko ndiyan ko barrière ji e kadi no hanno ɓe natirta noon
no ɓe woni soñjorade. Ça concerne les aventuriers sur livre. Aventurier, purement aventurier. Ok, safari yanko ɓen ko kamɓe jeeyi oɗo nde ɗo deftere nde windu. Ok, joni adi tammere nde men jento kadi. A jangay noon nder ɗon tammere nden janganan ɗon haysko 4 lignes quoi, le minimum 4 lignes. Ok, il n'y a pas de blème. Jettinoma juste le premier chapitre. Donc, mais alors, le premier chapitre. Premier chapitre, le départ au cimetière des jeunes africains. En janvier 2017, des milliers de jeunes africains, comprenant des femmes, des enfants, des adolescents, des bébés et des pères et des mères de famille qui ont quitté leur pays pour migrer vers l'Occident à cause des souffrances, la pauvreté, la maltraitance et la mauvaise gouvernance de leur pays. Yolla ba ha mi oɗo livre ma no nandi nde ɗo deftere e nde nde diwɗa nane safari encore nde nde ɗo kadi ko safari encore sikkay. Ouais. Jusque andi ko départ jusque oɗo ko fikkayɗiji no ɓe arta ɓe explique ɓe natta Afrique bo zembe mais haɗa ɓe bonna. Joni habo mi wallitoma expliquangol ma ko deftere da windi nde fuɗɗinde no tagaɗo yaltirta hiɗa lannitoyinde ka tagaɗo kono tagaɗo joɗorta. Voilà. Joni ɗum ɗon en faami haray noon kadi ko ɗum pusuma ya windu en fait livre ko en fait ko konno waɗɗa en fait konno e gandal waɗɗa an min gandal anga fof min komi arɗo ko lekko mi jannguno seeɗa mi janngano buy non je te demande t'as quelle formation et puis t'as quel diplôme. Voilà, moi je suis soudeur. Je suis soudeur. Non, il n'y a pas un soudeur écrivain. Quand je te demande si tu es un écrivain, il faut diplôme pas. Parce que comment semba c'est ça. Ah, non lire. Grandimba, minko diplôme. Min komi avocat de bâtonnier. Min komi valideur. Min komi diplôme soudure. Lui, c'est l'avocat de défense. Enfin, tu es un soudeur en professeur soudeur en Djibouti, quoi, en fait. Quoi. Mais, ok, da holi, en fait, quand on a eu tout de un livre, tu es sûr de ça? Je suis sûr de ça. Ndara TikToker, computer no publie là. Et TikToker, oya, acteur. Et comme édite livre, comme édite. Computer quand même. Odo ko Falcon édition. Odo kadi ko Falcon édition. Odo ka l'huile bleue. Ni hombe winditimo kombe wallitima ya winnumo parce que mi windidi do bay mi gaydi windude mi contact fo kangi hombe windidi quoi en fait brouillon mon kangi hombe wadi min tum mi ala goddo mi ala seede mi windude mi jonni wobbe go be trahilam be indi be fala kala wadde mi jonni wobbe go kadi be trahilam ben association be trahilam mi yiltiti kadi fayinta ba la jokti man nutrition mi yiltiti mi yido jungo ko mi andindiri afami ko be anti bay ko mi kraté mi watta la jogiti la premier dan deuxième dan kraté mi waday ko ngufu mi waday soto kan. D'accord. Ko mi wada on combattant ko. D'accord. Ko honno indema écrivain den ko honno. Mamadou Sali Koulibaly windu wadi ko amadou na kala ko yada yey. Ko internet fo pa go. OK. Konno surnomir da plume on nga. Min ko plume on ma plume on quoi konno woni surnom plume on en fait karambol mangol konno jammuda ngol. Sabu karambol no mari hakkilare na hakkil jom normalement ko windi ko fin de livre jani ko Mamadou le fils de l'univers. Ah OK, quand jammiti le fils de l'univers. Le fils de l'univers, ouais. Ah ko no milandi mais c'est très difficile winda livre hara sin poser ma question hara famata ko mi yottoma ko c'est très difficile. Tu parles en français si tu veux on peut continuer en français aussi, y a pas de souci. Voilà, si c'est en français, voilà, là j'aurais des questions, j'aurais des réponses à répondre. Mais vous avez écrit vos livres seul ou bien vous avez écrit ça avec d'autres personnes? J'ai écrit seul, sans l'aide de personne. En fait, lorsque j'écrivais, j'étais seul dans la salle. Et les livres n'ont pas été corrigés aussi? Non, elle n'était pas corrigée sur le cas. J'ai financé avec les maisons d'édition, ils m'ont cherché des professionnels pour qu'ils puissent corriger. À ce jeu, en même temps, les publier. Ouais, il y a eu des corrections quand même. Ouais, vous m'avez dit que vous êtes soudeur. Oui. Étant soudeur, vous ne pouvez pas écrire convenablement comme un écrivain, en fait. Non. Voilà, ça a été corrigé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, nous polar pour la même wala ya la di faut que woni yibe ben mi wolta porte mi mum pas donc
Pular mi volta. Oh, amari simba ko bandiru. Simene makowa malandrade. Kowa Donc, malandrade. livre ma on donc Au sac avocat connaît son magistrat. C'est pas grave, ecco sì, domen. Quanto Simene makari ko magistrat jo. ton livre. Livre no Amazon. Imo Fnac, imo ko librairie par commande. Ido ko Google. Amazon. Fnac. No, na Fnac inete ko Fnac inete. Déjà anga winda e livre wata ide Fnac. On dit Fnac. Ko grand ko accent ngon kadi ko non way ko yaadi. Non. Écoute, U et A na goto. U et A na goto. Awa jami wala yoto ko windugo CH in gauche. Awa don hara hay kila ko fike don. C'est pas grave. En fait, mimi ardu do tum parce que pareil comme moi j'adore c'est la l'andiala légal en fait d'accord ben arrive livre après je suis venu donc avec ko jama on so du livre du madi woli inde titre livre du madi le livre odo ko les mineurs désolés ouais ok woli dum e pular woli dum ka hala mama hala mago est-ce que ja kanke mai so ko mi pulo wala ko poko pulo mi way awo les mineurs désolés ko don ni pay koy ko no bi to dum ko pay ko wara ko jogti ko no désolé ko enugo harabe be nisti quoi non ça firi porto e pular a boy lay na halaji din fo wata firirde no yewtirtano parce que simindi il a passé derrière mundo ara fait waye porto et pular le minna yo rewi e bawan a famille c'est pas la même chose donc c'est pas grave ça n'a rien à voir min ko pular adilando go yotugo la langue française là c'est vous qu'on on jetti dum wadi do moi j'en ai rien à foutre min ko pular mi volta donc woli langue ma on ko langue on bonanta par pular ko pular dum nanta final ko français ala hono sifiti watti kongol gotol no livre ma on inete pottina o do adda kadi goddo go ko les mineurs désolé pas que imam non mimi wawa tum wiude ko wujjabe cukaku dum non adda désolé kon odo les cadavres cramés hono les cadavres cramés ah ok fureji rududi la famille fure en fait so mimi sikki ko iniri fureji rududi en fait i rudino di sumoyali lahara ce qui veut dire ko fureji fe'itudi hay mayde fe'ite ay musi ko dum fala explicande jama on ko ka voilà famille parce que fureji de musi buri mayde wonda haali wallahi gra fureji hokkite din ko takko ndiyanta jama no mai no wadira duma sabu non wadi hammi winde odo le cadavre cramé o jeetera problème bayri walori ni grand horande nyodi no angi dik lala gangal on digo découvrir comme tay ko mami winda odo le cadavre cramé Johnny a dit tammo que mon continent se réveille. Ok. Mon continent se réveille. Oui. La fala yo en fait yo Afrique immo, yo Afrique fino, yo Afrique famo. Yo Afrique famo. Yo acce mo wada jonna gonga kan jowa do gonga jonna politicien yo uma démocratie on waw bebe. Gasi. Johnny wiada livre man ka Fnac e honto Fnac e honto. Amazon no finance mo oy mo kadi ko Google mo kadi ko librairie gasi jonnon kala fala de livre man ko no watta fala de livre ko soit mo way wadde par commande ko man wadoni mo way wadde par commande ko librairie ma mo soda mo ko par internet kala ko windi suite inde ande Mamadou Sali Koulibaly ma inde roman ko hebay mo be livre mo d'accord min on vraiment la welta di Mamoudou Moƴƴuru parce que yewti en famondiri et puis sabu pay kon sare kadi men teddi Mamoudou Moƴƴuru haray a noddo e pay kun sare ley to burton famondirde fiye yanyu piji din si weli joman quoi ɓeyda kadi gandal mangal go mi yewtoma ɓeyda ngal moƴƴa anani ella la grand godi wo wawde nene goto y a pas de problème ko nene goto ye grand weltori mi watamo wolande ko vraiment merci a weltori ka tene on tigi e nder démarche on kala do ko haande mi jaɓa kede ko do me wawamade ko wawanda pallarde ko addugolde ka leggal non di jawrata min mi anda non di jama min livre ko ay deftere nden men ala men na fi livre fewdo ko fi politique to me drama mema di deftere no mema livre on ko fi jango be ngano gatara jango be do be yaade commande men ko do me wawama mal sa fe yaadu da wallina no 500,000 francs CFA mi be ngala mi wolu fi mabbe wallina al budi mi wolta
min laamu ngun no desidi ɓe tuufayla hande kadi siɗa mari mbuuɗi iɗa faala inde ko yimɓe ɓen jonnata hari ɓaawa ɗo seeɗa ko ngawlo ɓen hendoto ñaamirdi ndi ɓe ñaama ha ɓe ara ɓenne ko fiita ceerno maayo ara kamɓe ɓuri waɗayde barki min no ma nebban nayi ko weli kon kono ko kettugol addata nebban nayi minen si mi wolay fima wallina e mbuuɗi wallina e mbuuɗi ɗum lanni hakkude an e jama on min ƴawni ɗo yimɓe huɗaɓe ha ɓe ƴawa ha kapila fof ɓe faale men soofude e hoore amen ƴawɗo e ɗaggal no yawo ɓarɗo ɗaggal yiyata ko walluɗen ɓe ko mais plutôt ɓe yiltoto contre men quoi mi waɗi a waɗi buy waɗi mais c'est pas grave mais c'est pas grave mo ƴawi e ɗaggal mo ƴawi e ɗaggal bafangal on mbama allah wallu mo arana curki waɗa kala ko falɗa e livre ma on lien jiɗi naɓan Paykun Sarr et puis addanalan sur Lando Pular min mi recontacte e Paykun Sarr et puis peut-être min lan wawimo folude seeɗa haysko yo partage ane ni tun ko a partage o quoi tu vois ça va marcher tellala mi naɓanimo ko lien ji ɗin fof ko whatsapp makko par ce que windiyama windanoma ko minanaymo ka lien ji whatsapp aussi hollimo whatsapp makko nga tawa o yiyata ande heeɓi change ko fi tun duwa ma ɗo jaabe sim ƴettumaɗo ma min livre ko Aliou Ba windi komi jangata min ko kala min minowo guere jonnon a yaw min yamati simba min luttida min woda ko feƴƴi kon sara ɗo ɗum seeɗa bakkuɗa e métissage yafuɗalam andi kon ɗum wonanta na métissage ma wonanta min mi wonana pullo ko gonga lagine kam mi duwa wonande hande si ala jembe laami ke ɓe jaggike ɗo sosojo ma maninkajo mi attaque ɓe directement parce que min ko gonga mi yiɗi livre ma o yawon a wowlali a fencitali mais min sa danilam mi jangga ça n'a rien à voir lan inni guineɓe ɓen fof yoɓe soodu mais koko insistuɗa ɗon e côté métissage ko ɗon tun un petit peu min j'aime tout le monde min mi ala probléme min tigi ma fille en fait peut-être hara mo jilli ma mo jilla ko min tun e allah andi ka donc sa waɗa e livre waɗan aduna allah on fof ta sendu leñol e livre windo o yimo o sendata leñol métissage on ko pourquoi min ko métissage parce que j'ai dit la peau ma peau est ma fierté ma peau est ma fierté voilà ko ɗum non duwannoɗa wadde comme ti voilà ko ɗon mi ɓay ɓe yayanga min ma peau est ma fierté dans un chapitre là où j'ai parlé ma peau est ma fierté là je suis parfaitement d'accord ça voilà min je suis rouge un chapitre min je suis rouge je suis vert je suis bleu je suis marron je suis n'importe quoi non donc kadi na gonga parce que a wona rouge ni marron jo autre chose donc c'est en fait habo accake mi yewtoma tanano goɗɗo wowli goɗɗum ɓanna ɗum e ma ndaru ko nandi e ma kon takka e ma on tuma ka rewɗa o goto takkota ko maɓe takkotoma ah grand yo mais ko jusque ko andingol suka ɓalejo koye andu kadi koɗo oɗa kadi ko ɓurani ko ngutum suka boɗejo ko andingol oɗa kadi ko ngutum ko jusque ko allusion en fait ko allusion andingol africain ɓe ɓen fof ɓe nene goto baba ala fami ko ɗum waɗa emploi yude c'est ça gasi meɗen yiɗuma mouradu moƴƴuru fillitinde ma nden kadi fiyoɓe andu livre ji maɗen ko Mamadou Sali Koulibaly Mohamed Saliou Koulibaly konto e lagine woni kam on konto e lagine woni kam bokke woni kamen bokene gasi ala probléme donc Paykun Sarr mi accidima e makko ɗon joni arrangez vous et puis oɗon au revoir mon vraiment mi weltani ko moƴƴe Allah yomo yo Allah ka bantu timon dow naɗeyde ko dow akkadi Allah bantama banta kadi gandal ma kal a jarama Koulibaly kasi windino ma no ñande winduɗa livre fi dumbuya o addanayla a windi kadi faalaɓe fiya o jang mi ara miɗo yiɗi woni blogueur jo woni karamokojo woni saykujo woni kikonko kala mo jokkuɗo ko boni windumo kadi ɓangina bonki makko kin s'il te plaît walla mi weltani kon dow fimo leydi men ndin ko laaɓal tun nawratandi yeeso en tant qu'eɗen takkade maayiɗen ɗaɓɓude woɓɓe yiɗu en tawata ko yiɗinkinagol to woni am métis jon woni min pullon woni sosojo maninkajo duwa kala waɗande naafi guegal mi duwana kamo soso ni quelqu'un d'autre ko en fait ɗen duwa wurde e hoore goonga merci fo wona africain ɓen fof ko africain si yiyama afrique ko afrique non andi ko leydi men gara menen ko fi lagine men woni wolde yalto e afrique vous pouvez faire des afrique wana pays ok on jarama vraiment merci a jarama nan
Merci beaucoup. Pai ku sare andi langi ti mustaji ani hay kami. Eh, ai. Mi falji e pi bengo ayi da. Yon kono yirda ko winda ko. Non mi warete woni lan. No. La andi am. Gobla ban. Grazimba angi kodo fu ida mi jami de jiwo. Ya life on time bati de sarcio ya happy plenty je ore mo. Mais c'était bien que yo dengan ki confo, c'était très important mais mais ay non coordination ali pula je abe Sierra Leone ben ko be memen ko pulako. Et puis mi ko si be dala ba. Yo no fi no si be ma be dala ba be wata wadde. Aha. Ombe ni. Oh, mi na fi be no ni wol. Fi be da. Ala mina tai virtual man. Andi goy. Wallahi dan mi no ga fi tatangari kere e undu ba. No gerdede quand même Sierra Leone e yi ton fulbe bembe wakilike ka be yamiri woyo ferme tagoto ututo afa mo direta anda ko on to joma kero yari sa calculi en 2021 2020 yimbe ben gagnirno lam simini hiden fofi yimbe ben anyalam orko simini hiden fofi mi ta horea min kadi ko mi pullo hay mi jilla déjà ko nene ba non nene jallo e baba ba ko vrai pullo fami kono enen fulbe lagine hiden daati banni tode dum do wadi ay enden ko firno mi encourager dumbu yo rado kala bondo lagine men ko Australia be moddi be men fala Australia ben kadi yo tebi don dare en dole fulbe wonu be salon be fulbe wonu lagine be nago fulbe wonu be abi grand sera oui nam ya mingo not dira euro dira fi weltala yewti dari be no bonna ende yewti buri marde jawdi kono ko enen buri lo'ude en hulbinano mako soro men en hulbinano babe men ari hulbini enen kadi tay jannuɓe ɓe men dey pulol sina ɗum ɓe sikka e luttuɓe ɓen no ɓuri en pullo nesral no wawi ƴettude disposition o yewtude e laamu mo wenna ɗum ɗo waɗay ɗum ɗo waɗata ɓe jaɓa kono lagine pullo ala on puissance et pullo no mari on puissance Sénégal no mari on puissance Cameroun no mari on puissance un peu partout en fait lagine problème lagine on ko enen fulɓe ɓen yafoɗala mouradu mo bureau ko andi ko enen woni en fait tout ce koy de même jama goɗɗo yiɗu e yimoy maskay koye fenande en fait fiyo yimɓe ɓen sikko ko ɗum ɗon woni gonga en jaɓanta ɗum goɗɗo à partir de maintenant mi yewtuno keɓe go e nden on jiwdugol ni yenna goɗɗo ma goɗɗugo mo yennima janngo ta jaabumo ko kanko hersata kono gonga ma kanko ya yewtuka enen fulɓe laggine il est temps que o barayami mo watti ɗen yaajuɗo mo hocceten ñande o ñande ka leydi waɗanen mo duhol haɓɓitto ɗen sabuna jama o neeɓi en mo hoccano wonde si en turiki en wirtoto sabuna mo wattaki tuba si turike ko an handi kon ɗum yiyata to ko yen wattangilla mouradu moƴƴuru enen pullo fuuta laggine mi darndike en enen ko contre hoore men tum wawɗen waɗugol si pullo towi ɓe liɓamo si pullo nanti inde ɓe aybinamo kono si tawi woni pullo no faala goɗɗugo ko tonta fulɓe ɓen fof hakkunde Allah ɓe senditoto enen fulɓe laggine ko enen ɓuri ɗurde nder Afrique de l'Ouest hay Nigéria goye fulɓe no ton ka fulɓe ɓe ɓuri ɓangude non ko laggine par ce que ko fulɓe leydi seul leydi ka fulɓe ɓuri ɗuɗude e nder Afrique ko Guinée tun sina ɗum ko lutti kon fof ɓe hoddu hara yimɓe no ɗuuɗi woɓɓe go joni noon enen ka ɓurɗen ɗuɗude ɗon si tawi hay immigré ɓe men yawɓe Sénégal ma Sierra Leone jibinoya jandi toon no ɓuri en vision ɓuri soro maɓɓe en fait kaɓe iwi toon en wawata avance ude mon frère he quoi e wawata avance ude yewtaki hoore men gonga enen guinayan surtout pour le Fouta comment yalten ka porolol yo pour le Fouta accu kañugol sosojo maninkajo forestier kono taw jeeju sosojo e maninkajo e forestier fiyo yiɗumo taw humpe ɗum kanko ko impose ko respect makko ngo duwa waɗugol
luttuɓe ɓen fof ɗa sikkude ɓe arɓe sralon ɓen nafulɓe sralon de ɓen ko hoɓɓe jibinaɓe jandi toon ɓe imposi ɓe dari ɓe darti ɓe holli luttuɓe ɓe minen ko ɗo men jeeya annon ɗa na toon jibinaɗa de janduɗa ko soro ma en jibina jandi toon tawata an a heeɓi jam wosa e israel ma sénégal ma côte d'ivoire he probléme lagui noon ko enen fulɓe ɓen il faut qu'on règle ça ma règle un problème men on sabuna en fait ɗiɗi ɓendata honno ɗiɗi heƴata wotere ɓendata wata marsude enen e wata luttude tunde boycotteur ko enen ko boycottugol tun ko boycottugol tun enen goto boycottata en ko fuuruɓe ɓen boycottete ko faible ɓen boycottata si en waɗi ɗum ka ko emen nous allons avancer nafi ko en fulɓe hatta en haaliranta gonga si goɗɗo go ari halangol en goɗɗum go tawa ko yawre en pottina e modo kote ɗande en accanta onti kono hakkunde men e yewtidirana e gonga enen fulɓe lagina eɗen loyi andi pullo lagina no sikkude ko darnugol lambajiɗa suudu woturu heɓa no magasin mum madina c'est ça la richesse ɗum ɗon ko richesse hoorema antum mais kon ɗum wata ɓantude individuel ko ɗum wata ɓantude fulɓe ɓen fof ko sen heeɓi laamu en heeɓi sooriɓe en heeɓi kadi respect hakkunde men tawata kadi ɗe mari coordination moƴƴuɗo ayi coordination on taw yejjitude c'est ça qui va coordonner ko ɗum ɗon coordinata piiji ɗin fof coordonnata piiji ɗin fof so ɓe ni tun coordination koko yuɓɓinirta si tawi noon yuɓɓindirayɓe ɓen kelɗa enen ko yen waalo ɗano ɗen fulɓe ɓen fof ko annala no gordi ɓuuri fulɓe lagine ɓen individuel man goto gorɗa ɓuuri pullo lagine individuel ma ara ko goto e goto ko nene fela goto wawa pullo lagine saabu mo suusi kono kam mottodiral mojoɓe ɗen fof ko mojoɓe Fouta Djallon ɗen ɓuuri ɗatude ka annalla gogo ko ɓe lamminten yasirana mukke laamu ngun ko ɓe lamminten jahari kamɓe rêve maɓɓe ko fotodagol e laamu ngun sa ƴetti goɗɗo go a labbinimo tawa rêve makko ko fotodagol e lanɗo on est ce que on no wawi halande lanɗo on ko faala si a ƴetti goɗɗo a lamminimo tawa rêve makko on koyo nane kanko e lanɗo on ɓe yewtuno yettito ka fami makko ɓanna ɓeyguli makko nayenna komi joɗodi e commande e général Doumbouya est ce que on no wawi wallude pay koy ko wata wallude pay koy wata wallu personne awa accire ni sama kala suɓen sukaɓe jangguɓe gaynuɓe piiji maɓɓe ɗin fof tawa c'est des vrais engagés sukaɓe jangguɓe ɗo ɗuuɗi sukaɓe faamuɓe e yurmeteɓe ko jangi ko no ɗuuɗi ala ɗo ma ala diplôme janguɗo ɓuura bawure Ousmane Gawa lay si ɓe welata en araɓe Fouta Djallon mawɓe men ɓenda ko mawɓe men e wata ɓe raɗade kala mawɗo konɗum mawɗo ko wajoto ɓe gaynata ɓe wuli reedu ko anni ɓe woko fi continuer ko siɓɓe ma no falano ɓe memande kono ɓe acci sappo kono ɓe hersi hoore maɓɓe daari ko gorejo maɓɓe wi ɗo people sarelene marsata andi si coordination d'ailleurs coordination al pular on nananaka lagine goy asi pay ko goto waram goɗno min mi nanan ɓe nananaka Amadou Simba ɓe tigi ɗaw ko ɓe naafiji ɓe nananaka positive aussi min mi nananta en fait mo fama watta ɗum mi jaɓanta ɗum ay goto min goto wata lan colonise de mi jaɓata mais ebi adi kono ɓe woni wadde ni o américain noir ɓe no iwi amérique gandaki ko ɓe 15 haɗi ɓe ya amérique ɓe hetta pay fi ɓe hettulayde babiraɓe kamɓe kamɓe tigi tawi ɓe haɗi ɓe waɗa ɗum o kamɓe ɗiɗi kono ɓe woni waɗande campagne ɓe fesana ton américain noir ka ɓe anda ko jadi américain noir ko naɓa amérique waɗa dole ko fof si goɗɗo inima ko lagine jeeya o fene par ce que fiyon ɗum goɗɗo anda ko iwri kon afrique ɗo fof ko honno ɓiccira naɓira tu peux pas savoir ça sur 5 choses c'est programmé ko hawrituɗa o ko ɗon hoɗuɗa c'est comme ça ça marche o yoɓi hokku jama on jang sila fala hande ni no wawa zugo in tun ɗum no wawa zugol éthiopia ma israël ma ainsi de suite ma égypte ka est ce que ɗum no prouve min comme égyptien jo lekki ɗum ɗo yahdude koɗo accita o hoɗuɓe ɓen wuura moƴƴa ɓe hoɗa ha laaɓe ɗo ya ɗaɓɓitande koɗo ka hoɗi enen lagine fuutari men nin fop sa yi yimɓe men ɓen ɓe horaki ɓe weela yimɓe men ɓen ha yiwɗaɓe Fouta Djallon ha yiwɗaɓe wuruɓe ton ɓen anday vraiment ɓe ɗo ɓe weela par ce que a yeyi on tigi dara duuɓi makko ɗi e corpulence ɓeeɗa ñaami kare puté ha ñaami kare puté
te hagara awli gonga ege moƴƴa yimɓe no sofini kare pute hano gila yondo ngati ando ngati no e ɓaade ay banana banana no e mamu joni hay lemunde mi wolnama ɗo kira ajutumi yewti taw lemunde ko yiyata ko sa awi lemundeje ɗe fo waɗa e baade ɓe yiya ɗum sida mango sa awi a waɗi jardin fo waɗa baade ɗo mangorde ɓendore nder to fo landuɗa ɓe o lande a dartindaki nde a jonnali ndi ko nde wuura ndin leydi si leggal mayri on jibini ko taafo jibinta a faami en dankaki hoore men joni kon ɗum hilniɗen ɓikkun kun ɗo e ko heɓude 14 ans o yaltana lanɗo joni en hilnaki konno lekki fuɗirta konno ki neɓirta konno ki rimirta sabu en hoolaki hoore men ka men ɗen sikkuɗe ko siko dokkugo heɓeten doole a faami ɗelle lemune ko ɗe lammi o ko ɗe lammi poɗe woɓɓe go soɗade très cher nokkugo ko yimɓe men ɓen waɗi erreur on par ce que fewdo soro men en a yiyata lemunere marde karan ala hari lemune de karan lemune tawa haran waɗi piyoy ni ɓalehoy ka lemnere par ce que ko fiyonu hade ɓe occupé leydi ndin ɓe gollude leydi ndin ɓe jonnude leydi ndin ko ndi faala kon fiyonde jonnuɓe lemuneje ɗe ɓe faala ɗen jonnon so tawi sukaɓe kelduɓe ɓen fof ko safari ɓe woni kamɓe ɓe habbi tun yo lemune hewtuɓe tetta anda lemuneki woni no duuɓi jeɗɗi stakko makki hay fus hibbaka hay ndiyan goro hay ndiyan tiw hay rendi tout quoi tu vois ñolu fus ala ki lemune si neɓi ki nawyay noya moko bamo 50 ans ma 60 ans ɓanna jiyomo 20 ans essaye waɗugol affaire de 20 ans marsata donc il faut que occupoɗen e leydi men ndin hay leydi men ndin hollino en ala occupade e leydi men ndin c'est ça le problème sina ɗum na lemuneje ɗen boni wonuɓe gérude lemuneje ɗen woni moƴƴa par ce que ma soro men en fewndo maɓɓe non sa calculi kaka lemuneɓe ɓaroto ɓe jangga gowan et puis si soƴƴaldin ari ɓe nodda janggana kuɓɓen ɓe senda ɓe jonnaɓe ɓe ñaama ɓe soɗo ka ley lemneyi et puis kadi kala jañi ko hoccano bugue e sengo lemneyi ki ñolne pijidi fo waɗa jono merci beaucoup joni noon ko ɗum woni probléme en on ɓe bare kala no wawi jommu ɓe anday ko ɗum haadi en yarugol yeeso kono ɓe miijitotako awa joni non gran anga hakkille ɗen no yaaji ayi fana mini mono ay ko noon mi watamo noddurde ko faya kono andi ɓe wiyeteɓe mini mono ɓe meeɗa e moƴƴande yika seydu ɗen Esther mo men hawa jewum pullo labakum sansi o waɗi no waylu leñi neɓi kono yi ay jama wino yo Allah lancu espace andi kuddi ndi fo sa huɗɗa ya mesire andi espace boyi ko lanca e gollo wiyaɓe fo yo gollu espace e golluɓe espace jooɗi ɓe ha espace humi dewgal yaltini pullo e diina yo Allah halkuɗo halki Juma TV halki Film FM halki ko wiyete ko espace TV par ce que on andi ɓe wi ndiya rewta e ilol ko neɓi ɓe ko suudu darna ɗon goy pullo fuuta e mawɓe pullo fuuta mawɓe fuuta e Allah ɓe ɓattodiri kan noddandu sabu na tuma fuuta on seede ko mi yewtatama ko gonga min kam mi wonno pay ko ndiyan ɗan aranoɗa ɓe gerdi yo ndiyan ɗan aru ha kata ala ko kataka ɗuma ko setto ngon ɓatti ɓe awi kaba ndiyan saƴani ɓe yawno ka miside amen ɓe hirsinayi ɓe wi jomallan ɗo wallito men ndiyan saƴa ɓe waɗi ɗum e fana hakkude ala sara futuro ndiyan saaƴi wabilire mi andi Allah to sabu na kala ka Allah nodda o noti andu haray mo jaɓani jama bonnino hakkille africain ɓe ɓen yafuɗalam andi dina ko fof hawti kono wahabiyagal ma waɗugol kaftani um na fof hawti ɗum yeddugol ma yeddugol mawɓe fuuta ɓen kadi na fof hawti ɗum ɓen ko fenata ko bandi jinna ko arabujo on jokki kon na sanamu enen ko jokkuɗen kon ko sanamu na fof kadi hawti ɗum en fait depuis 1980 jusqu'à en fait depuis 70 jusqu'à 80 ko ɗon fuɗɗiɗen perdude doole men ɗen sabu no woodi ko arabujo on yiruno en tawiɗen foori e mum o recruté africain ɓe goo janniɓe gandal goo fiyoɓe arɓe lanca ɗum ɗon fuuta jalon kadi ko nde tuma wayruɗa yiwde goɗɗo no sola paɗe mum yaka saykujo ka yenande saykujo hormo et puis aduna Allah on fof jalba et pourtant sa haalani ɗum wahabiyajo ma ɗum oustasjo o jaɓata et pourtant o waɗa yo sola paɗe makko ɗen o yaha makka e taragol ton kadi quoi tu vois donc ko añi kon woni wadde en fait koma sembinen hoore men ɗandi sa dandike moƴƴa gila 1980 en ala jawde en jippoto tun woni ɗen fofude sabuna ko hulɓinino kon e men ittanoma joni mo yiwɗa o
en fait ko arabu joni gollande parce que gollangol Allah e gollangol Arabie Saoudite na gotungoy be gollanay be Arabie Saoudite min ben don yobe gollang Arabie Saoudite mais gollangol Allah ko wonugol juldo teddina no Allah wadirmano gollangol Arabie Saoudite ko faminkinagol ko saoudien jo essaye yeyugol culture Arabie Saoudite ton ener Africa dum do mi jabata dum parce que dum nadina no yida yada sai en jasi bawo donu mawbe ben no janguno moƴƴa wodi wobbe go wajoni be na ko nieni ben be recruta be na ba nokku go fi argol yedda gande men den futa jalon ko dum woni en tampinde mon frère hande pullo futa hari Sénégal mawdo pullo futa goddo so stamo goy parce que a tonya e mo tumo ani mawbe be mali go goddo go tonyono be wujji be kokoje den bayo bayo jogi ke do ko korne ngo jakki nde wali ka nyije nde waldo mo jogi do nyallangal fo e biabe dabbiti mo yobini be mbudi bussi dum iwi be na papolo futa dañ koy moytu mawdo pullo ko rene tedum jonno wobbe go yeyino to en fait wobbe go yeyino so itti dum don fo e mabbe dum fo iwino joni hande ka sa wada kaftani e ware tu n'es pas peur quoi tu vois or ko dum yida e pullo min nami ben fulbe de mi falaka ben non fulbe fes parce que min on no mande pullo ko putoru e jikiriwol makkongol tindore makkonde e allu tangal hala diarangal walida joni hay allu jemen den en fait be furtinino dum joni ko be addani en fait ko il faut consommer en fait commercial Arabie Saoudite ko be woni yeyude kon ma consommer non si wonen juldo wanu kaftani ko be nyowata ko kaftani ko fingulendi ara wada silipo e said non tumbi do ma wara piji din fono marki dum watta take en fait ça c'est pas civilisé ko potinte de côté en fait leppi no buri dum do gondude e annor parce que ça watti ke leppi hay si watta ki tuba nder hay hendo wadi fus angata e ma a fami koy kaftani kadi fefe ko be adani en lagine koy ko finguledi nin to ay ton no wuli ko fefe wattete o disare ko be addani ko bay ndugungu nata ka hore ma ko ya jettu goddum go ko be wadi do ni ko be mawbe bawdo ko mo be ngadi be wakkoto no goddum be na dum ko metal be no kirdalan gawari no yeyto hajju makka no arti piwi ni no haylo dum an ko no wadirte ko fita disare nde wiru bay hendu no wodi be wada dum do ni be daru warabe yibe wi ne kari no mari metal o lensi de dum foko zero ça n'a rien à voir et dina dum yida ya dako en fait ko komoji joni no luttube ben yahoyton ils ont été payés be yobama boy be marimboudi parce que ko be prononce hala be yakan comme francophonie do français ben nous wodi école ji bus be financier en Afrique Canada un peu partout fi français yaaju kono Arabie Saoudite kadi wadi yanni piji din jonno be yannyaabe dim piji ko fulbe wonbe warde ko tawi kon ka fulbe towna ko sawjembe ben wadi kon anda minen visionnaire de rentube ben jango 60 ma 50 ans de cela tuma ye hadina lanni ma piji go potti bay dum fo lanno e nyande ko enen est ce que ara de marika men est ce que de mari culture men est ce que de marika darode hay Nimrod futino Nimrod kombo janni mo nyanne yagal ko iblis Nabi Ibrahim ko Nimrod falamo warude falamo créant des problèmes ko iblis wadi dum non fo hay on non tigudu o hotino na fere saoudien ngoy toso ko do aray ko France do wada zina wada piji dim fop ko ben non be jettata en fait be wara culture men ngombe townabe tan jabudo go sengo don sai pullo fofi ko gila en fait ko on yafoto la moja min islam wolde min mi ala filtre go min ko gonga ko koy hay koy do Saudi arado ina fulbe ben wa ayno be do wiide julbe ben wa ayno pullo lutta pullo kono no pullo culture en fait eden ngala yeeyude culture men ko culture saoudien wonde yeeyude culture jigo en fofi no hayda bugol laamu sa calculi bari jamwad bari 3 jalloteli no ngordi buri sellu dalen no ngoldi buri be luttube dan ko no wadi dum few non tuma hari dimpiji ala jonno wono be gra bawo sellu dalen bawo be go ben foko wahabisto ko golla nay ko Arabie Saoudite inna no gollande dina na dina doni gollande parce que si be wadal dum no be nyamata be darjata ben ko influenceur be simple non ils sont là pour nous influencer nyamugol hakkilaji ben din pour le en tant que yaltali on gam arabe be lamo tomo be tampinamo be maccinamo be lettamo o maya ka do fina ota ya rien du tout parce que déjà que nous on dit faut nous mari influencer hore mon frère ko balejo hombo yuda arabujo no mari influence buri e pour le foot ala est-ce qu'il y a
hande mo arabujo mari influence hore mun no nafi goɗɗo taƴa ta kutu ko taafu parce que ko tantinay ɓe ma naka aduna ɗo de kamɓe ko tuma mayuɗa ɓe hollama en fait mais man on est en train de vivre koye jaman wattangilla moƴƴa koɓe sappinte kon ko tuma mayuɗa sans preuve kadi koy ko sa mayi yiya donc min noon ko en gollu aduna on ɗo en fait koko wona ɗen jaggede ko ɗum ɗo yo iw lahara toon se mayi no wontiri wo par ce que na goto tagi goɗɗo personne taga goɗɗo ko théorie maɓɓe hande sa yehi ka buuda ɓen ɗo ɓe jonnima livre maɓɓe on a janngimo hakkude ngalla pottina arabu ɓen fof si ɓe nabima kadi ka juif ɓen a janngi livre maɓɓe on a pottina arabu ɓen fof sa janngi livre arabu ɓen a pottinay kadi luttuɓe ɓen fof awa ɗum noon fof ko moyen orient noon ko ɗum e ko fiyo noon kadi dinaji ɗin fof yaltiri toon toɓɓum gotum ko moyen orient ɗon quoi kede Allah yiɗo Amérique ɓuuri ɓen ɗon ka Allah yiɗuɓe ɓuuri Amérique ka yiɗu ɓalejo ɓuuri hen ko ɗum piji duwa ɗum pottinde takko mon yiɗe Allah rewe dina kan taw jembin arabu ha ñande janggo parce que arabu ko gagnant mon ɓe fulɓe kadi yahayɓe fof ara innawo yo wawa arabujo ko yoɓaɓe ils ont été payés ɓe jonna fiyoɓe waɗu promouvoir ɗengal arabu waɗa promouvoir kwanɗo waɗa promouvoir arabujo eɗen africain jo hay yoɓuɗen arabujo ma américain jo watta promouvoir culture men on ɗum no taway ko fof fini pullo fouta par ce que ari ɓawɗo samba no woodi demba no woodi pate no woodi kaari e kaari fof no woodi ɓe ari ɓe changement saliou ɓe waɗi bala ɓe waɗi saliou a faami honno en fait ils ont tout changé ça calcule non depuis 1980 ma 1970 pullo ko taafu woni sabuna ɓurɓe dominde lagine ɓen ko gollan ɓe Arabie Saoudite ko yimɓe accittuɓe baye waɗi en fait wirtor kun ko ɗum koye kaftano e feefe ara slipala ara si on tigi no yawde ma no turi ni en fait min simi yehi juulugo hay juldugol e sifa ɓen yimɓe si on tigi sujji no wadde ni min sibi daari ɓawa makko ɗon hara j'ai honte ɗum no kooli ɓawa goɓoy koye fof no formi moi j'aime pas ça moi j'ai pas envie de ça jokken culture men on petit sen wopi culture men on e wonay taafu woɓɓe gono yoɓa fi waɗugol en taafu yiɗan nowolgol ɗum men ko gonga boy si on fala hara ko leydi kammo tuggodirta par ce que guine wata avancude sans gonga a faami awa fewɗo fulɓe tigi wodi no alman bocar biro en fewɗo ɓe ƴetta no nasi maɓɓe ɓe looto ɓe ƴetta mbaɗɗigu maɓɓe ɓe waɗɗo ɓe yaa ɓe taƴidira dande on tumari pullo yawaka mais ko gila pullo tañƴina ko si a maayi heɓa ko falɗa kon fo arna ko zéro gila on tuma pullo futa ko taafuɓe joni hakkunde Allah kala pullo mo yiwɗa hay selludalen no ɗaɓɓude lamɓe na si Allah jaɓi kede Allah ko pullo tun yiɗi ka ko pullo tun o tagi simo existe parce que partout il y a des dieux quoi tu vois égyptien ɓe ɓen waɗino civilisation dieu du soleil ainsi de suite et tout cela modernité kadi ari dieu unique ɗum noon kadi ari juif ɓen ari après chrétien ɓe ɓen ari musulman ɓe ɓen kadi ari africain jon ko no yaltini kanko il est qui lui kanko ko colonisateur parce que himo mari taafuɓe naafiqiɓe yahay ɓe ƴettoya culture woɓɓe ara colonise mo ka leydi makko et pourtant kamɓe Allah ɓe signa contrat ko goɗɗo juste dari yinniɓe ko ni lahara woniri on ka o yawno wartali kadi c'est faux wattano hilla e hoore men mawɗo gollen africa mawɗo fe mayi to ngo mbarange là-bas Allah tagoyen en fof waynaki goto waɗi mo be jikku mum on goɗɗo wata change de jikku goɗɗo awa africain jom o finata aduna en tant que mo jokki ko ɓe noddirta diina ma africa ma piiji go ɗum o avance ta aduna en tant que mo jokki ɗin piiji ko wiyete ko ndo diina si africain jo jokki ɗum yo andu avance ta ha ñande janggo continent ji ɗin fof no yawa fof ɗo jaɓunoɗen colonisation portojo ngara innama ko ni e ni sa waɗa ɗum ɗo darogal ngal daari to ɗo a yii to ɗo diina kan kadi ko non way partout ça nous influence partout min ayiɗi wonu libre en tant que black si yahama lahara on tuma si tawi ko en ɓaleɓe annabajo heɓaki men ɗum na haaju goɗɗo konen e Allah mardi probléme ɗum na probléme goɗɗo dey par ce que ko kanko tigi en fait ko yimɓe ɓen de inni kaari ko annabajo Allah ha hande udditali hunduko mo inni kaari ko annabajo et puis ɓeɓe mensioni ɓen fof kadi ɓe tawnali ɓalejo haaju ɓalejo e diina yimɓe ɓale ko naafi haaju maɓɓe e diina yimɓe si ala kala ko a heɓali patron mo a wawata wonde gollowo mo kala ko wonali patron mo a wawata wonde he ɗayne ɗen lan fala yode arrête ko ɗayne ni ɗayne ɗen no ɗuɗi trop mon frère ende ɓe heɓa ɓe en si goɗɗo ma e koɓe sunno ka ɗa e changindeve ɗum a wawata ɓen lan yiɗiɓe par ce que ɓe
holi hore maɓɓe an fewndo wiyetenoɗa hammadi ɓe change amma ɗum ɗon ɓe jonnuma inde arabujo ko fewndo wonoɗa hammadi waɗɗotonoɗa puccu futa jalo mari mbaɗɗigu yahaynoɗa taƴa kafa ƴetta kafa taƴa dande goɗɗo mais ko ɓayɓe addanima iwde taafu en ɓe addi afrique ga ɓe ƴetti kulol kadi waɗi ka hoorema sa waɗa ɗum ɗo a huuli et ça m'a éconi wonirta ainsi de suite tout ça là écoute ça c'est de la politique ancienne c'est une ancienne politique John non enen tellement qu'en avançata on reste toujours sur cette ancienne politique les jokki donc si piji feƴƴi duuɓi temedde ɗi mon frère fuy men minaki change de côté avance mon frère ko ɗum ɗon toni problème pour le Fouta à part ça pour le Fouta ko neɗɗo wakkiliɗo neɗɗo gollowo neɗɗo laaɓuɗo min ko ɗon mi noddirta ɓaleejo julɗo ma autre chose mi anda ɗum ɗon ko kamɓe ton andi parce que je veux pas prononcer sur ça parce que ɓen no tawa e retardimɓe hande ay pay kumpulu gotum wara fay ɓe jowo fala immade yotto accuka Allah kombo janni ɓe Allah na Arabie Saoudite avant ko ɓe wonno ɓaleejo ari ɓe andi gueteɗo Allah no woodi no abbatum les Arabes même entre maɓɓe ɓurta har kon ko feƴƴi entre Palestine Israël Syrie maɓɓe hakkille ɓen ƴettay quoi mais yimɓe feetuɓe ɓen wonɓe ñaamude mbuɗe arabu ɓen ils vont être contre Afrique ɓe watta avancude aduna si ɓe ittali colonisation e diina e hoore maɓɓe diina na Afrique yalti diina ko moyen oriyan yalti et puis kadi e tuɗɗere wotere pet hakkunde Israël Makka kañum e Égypte ɗo c'est tout simplement sa calcule ɗum ɗon fof ko tuɗɗere wotere pet et puis gila kadi yaltuno ɗon ha joni ko goɗɗum ngo yalti Elon Musk ɓe moƴƴina e internet fusée ji ɓe yaka kammo ɓe arta ɓe waɗa piiji goo ma ɗum woɓɓe goo en quoi Bill Gates en ma ɗum ko honno Mark Zuckerberg en ɓen ɗon fof kadi ko annabaɓe feereɓe noon quoi tu vois parce qu'ils sont très forts ɓaleejo no dowa heɓude annabajo mum o annabajo na fi lahara mais annabajo aduna yo e arabu dégage yo porte dégage yo culture amen on respecté ça en tant que heɓali ɗum ɗon ko toso ko yimɓe ɓen woneten chinois jon ko fiyon ɗum o forani o jokkali arabu o jokkali Israël o foori japonais jon ko fiyon ɗum heɓiri doole o jokkali Israël o jokkali arabu jon heɓi doole américain jon ko ɗum hokkimo doole o jokkali Israël o jokkali arabu jon ko ɗum hokkimo doole fof yimɓe fulɓe Fuuta ɓen ko ɓe wahabiyaɓe accutay ɓe bawoy waɗa tuuɓe daɓɓoy et puis jomba nayo jeego hara ko zina tun jokki en fait ara inna Allah si a maayi ko ɗum ɗo tawoyta toon wasi kamɓe soro maɓɓe ko ambassadeur jo Allah num c'est faux je suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord moi je suis un révolutionnaire min kemirti jono ɓurannan arabujo mi suuɗatama ɗum mi suuɗata ɓaleejo kefeero hara o juulata no ɓurannan arabujo ara ko a imam ko min wooli min Amadou Simba parce que min ko hoore am ɓurannan goɗɗo go c'est comme ça way min ko gonga ko ɗum ɗon addilan c'est tout rien que ça en tant que ɓen jokkiɗi piiji ɓe avancata mawɗo en avancata sa yi hay leydi men ndin no wayni andi ko ɗum waɗi wawɗen ninen pullo Fuuta en timmali ɓale eno e boni arabu en timma ɓale fof yawato en par ce que no wawi koye métis ɓeɗen fattina e rewna en ɓawla en ala place en doit heɓude place men o ñande mawiɗen wo ko Allah tagi oustas jon tagi docteur tagi imam tagi chrétien jon tagi juif sen fotti ton ça va se savoir mais ko aduna ɗo jonnodiren juuɗe yiɗen hoore men rejeten culture ji woɓɓe go jaɓen culture ɓen on mais si tawi ko pullo Fuuta konno goɗɗo hakkunde ma Allah konno goɗɗo heɓirta laamu o juuli wo e ɗengal goɗɗo o waɗi wo ko goɗɗo go haalanimo o waɗi piiji ɗin fof wo ko iwri nokkugo on no wawi laamade Afrique ɗa sikkude na maccuɓe yimɓe arabuɓe woni joɗade ɗo ni inna goɗɗungo et puis a wuura yama yara ɓe hulɓinma a wata wadde free a wata wonde free ɓe haalanama ko soro maɓɓe yahaali arti kamɓe tiggo koɓe seeditoraki guite maɓɓe ko fenoɓe parce que ils n'ont jamais été là-bas c'est des menteurs des gros menteurs aussi ko fenayɓe molnaɓe ils n'ont jamais été à l'ahira hande ɓe meeɗa yawde toon ko théorie ɓe joguiti ko juste écriture windaɗo waali ɓawɗo e nannowo mo sunni deftere on tigui feeta e ma sofie deftere feeta e ka ɗum no waɗi de tous les jours on tigui feetata o ɓurta heɓde jawdi ma o towa sama kala
wingi ronki bawdari ko dum be hulbinirta goddo asusta wadde e puis yimbe wadi en yika awadan ko mi fala e ngolo enen africain be en tant qu'en holaki hore men ko to ko yimbe watte mais les ennemis des africains ce sont les africains parce que ko africain be woni yawde Arabie Saoudite woni yawde Jérusalem yettoya en fait engande mabbe ton ara lorra en kamen be sali wure ngenen africain jon colonisation on gayni no joni ko religion. Ça, c'est trop chiant. C'est des choses que je ne supporte pas. Parce que penale de médiatata, tout le monde est à Oya, face à face. C'est ce que j'ai besoin. Je suis ouvert d'esprit. En fait, Camilo Langandiko Wonton, Langandiko Nikonka Torah, Langandiko Nikonka Bible. J'ai étudié, j'ai fait des. Je connais la vie. Donc, Awasama Kalawingi, et Africain, ben, en fait, affaire de Arabo, on best ballet. On tombe l'amoto si non wopi kola harada budo so mai après on l'amoto aljanna ton si vous voulez le reste ni me la halanda kadi c'est fini. Merci beaucoup Lando Poulard quand même d'avoir passé cette vidéo et di donné balé cette jo ko histoire, balé jomi la ngano ko balé be yalta très yerna la ina waysi na weltori. na hala juldo ko nieni en fait ben ko matchu be arabu wolo e talando matchu ko arabu ko ben marta hala mais vrai pullo vrai africain jo un vrai panafricain un vrai kemito su sta wolde dum parce que haray mo ando yenni tike mi yedda non jettudo baba goddo buri bammu après wara yo kon o yeddangol kongol yewtuden do dum la ngandi haray pay ko sare mi accitima ay hande la ngitti mustajiani haray kadi si wi dum do la yidi futa jalan fo lantedini mabbe lantedini dina kan lantedini tout le monde ko woni min lam fala sukabe heydube ben e be yaltin hakkille mabbe on arnak sukabe heydube ben e be yaltin hakkille mabbe din arnakji be pottin dum do côté mawdo ko dum retardini pullo futa hande ni boy hay si a jangi karate a hebi dawai mo inde bombe si goddo no hunji da fatia ko kanko burta respectude e pourtant si be fewtini on jangudo fatia bombre ne be fettinay mo da fatia makko watamu sobude anno moƴƴino bombre ne way fettinde on fettinayno do bombre ne hore on jango fatia awa jangi wosino buttam na jangaybe gurwantundu waden hebude den duwa jango hebude jangaybe moƴƴinaybe bombe moƴƴinaybe piiji moƴƴi e bondi wadaybe piiji yadaybe yaduna on na en wuru en fait andi ko no en gurda wonde wurde ni ko gila kamil o yalti ça peut-être il y a 1500 ans et 2700 ans et ainsi de suite quoi tu vois 1700 ans bawo do wonde wurude en ala wurude le monde actuel mimi tawaka tonde min ko simba minete et puis min soro anko be waliyo kanene ka baba fo kono min ko dum o kilanka di hakkille ha taskindagol peji di ndara tawa sennira gonga e fenande min goto watala influence de da fala janga ya fabbi jango ndeda janga mi do andi ko goddo windi do moi je m'en fous min ko non haray respect à tout le monde haray tay bebe mono do yey ya ciao Merci Lando Poulard, merci. Ciao. On jaɓa on gol démocratie nan hay dina kan inal de on dowlu goɗɗo kawta ɗo windi donc hiɗon jaɓi jaggu e hoore mum hiɗon jaɓi fenande e hoore mum ɗulle dina wiya ɗum hay nokku konto dina wi goɗɗo toña muñoɗa hiɗen toña lagine en fowmen kala ko wiya kon pullo wonɗo julɗo jeyaɗo lagine hino toña e hoore fenande hino existe andi toujours hay famiɓe ɓen no andi islam hollata ɗum laamu bongu ngungu on susta jamais ɗawiya ɗo usasjo no waɗa bayana ataka laamu ngun pourtant hiɓe reni ko réalité tout ce qui ne va pas dans vos intérêts, soit les politiciens ou les chefs religieux ou la politique c'est-à-dire kala ko empêche ɓe gamɓe wolta ɗum gonga de dare hande goni ko feɓɓide la Guinée. Je vais faire écouter une vidéo là nanon ɗo nan nani heɗe ɗo onon go yimɓe ɗaytuɓe yimɓe vrai commoɓe yimɓe mañi pilaɓe continuer dans ça dare ɗum ɗo regarde dare ko julɗo woni wadde heɗite ɗo nan heɗite ɗo si tawi julɗo no waɗa sigade golle ɗo écoutez ici heɗe ɗo heɗite
Buila na wadde ɗum ɗo. Babe newɓe lamɓe woni ko heɓinila. Nani baabe makko neɓuɗo mo woni ko heɓinimo. O faami min mi étonnaki de. Moi je ne suis pas étonné. Kono woni ko ngaldane hoore mom. Moi rien d'étranger chez moi. Voilà. Babe newɓe lamɓe woni ko heɓinila. Par ce que ɓen ɗon na kamɓe woni ɓengal tigi tigi. Mais ko ɓen ɗon jombi biran tawi mi heɓaka. Ɓe hokki ɓe biran ɓe hokki dilan ɓe biran min ɓe jombi ɓe. Ɓe innitiri lanka e min. Ɓe ƴettinan ɓe innitiri jaaja maɓɓe. Bon min wondi ɗon ha biran nawni feƴƴini. Dottilan min e miñiraɓe amen ɗiɗo jiwo e gorko e kamɓe min wondi ɗon. Min wondi ɗon ha mais depuis ñande mi anduno na kamɓe woni ɓengal. Nden ñande fayda awre nden fuɗɗi hakkunde amen. Tawande kay komi waɗi wo tawa ko probléme. Mais kono ɗum ko ɓetta ɗon fof ɓe wullitata famille on goto ɓe fanka ɗon. Sonjalan ha tawa joni kala fenɗo ɓaynama woni fenade tawi e jande nden ɓe accintinila. Ɓe accintinlan école ɓe accintinlan uran fo e mum tawi joni komi woni ko suudu. Ɓe on babafal ngal ɓe jooɗo ko dambugal ɗon ɓe aynan. Ɓayno woni nden ñande min yehi ka jande min miñaji on ko ɓe payi ko nguru ngon. Min yewti ka jande min ari tawi ɓe wulnude ataya. Ɓe ƴetti ataya ɓe hokkori min deuxiéme o min yari. On saaha mi yehi we'itugo ka leydi ka min waltoɗo ɓenni won waltako ka leydi o jinnano ka leydi. On saaha min yari ataya ha min gayni. Mi yehi mi waali ka danki ɓay mi sustaɓe ɓe hulɓinayla. Mi waali ka danki ɓayno woni weeti bimbi tawi koyɗe hande fof no moddiji wudere hande no itta pantalon on kay no seeki komi wattino ko. Mi landiɓe min ɓe explicanan ka on saaha ɓe inni lawol mi diru takko maɓɓe. Ɓe mari potiraɓe dow ɗo ɓen ɗon komi haɓata kon fof mi ara mi hollita ɓen ɗon kono ɓe sela ɓe jokka haaji maɓɓe kamɓe kay. Mi ari ka ɓen ɗon mi lutti ɓe mi tawi ɗon ɓeygu maɓɓe. Min yaasi modi mo ari o innaylan faalayo min yiidu. Ɓe inni aw modi maɓɓe ay mandasi ɓe wolno mandasi ɓe wolali. Deuxiéme fois kadi mi ari hollitugol ɗon kay mi lutti ɓe. Watti joni no ɓay ɓe andilan arde hollitugol ɓenna mi yaltataka suudu ko ɗon mi wonata. Ɓayno wonɗon no ha won toon fayda on lebbi nayyi to Thailand nder ton ɓe jaɓata hay defugol mi yata joni makiti mi defata fus. On saaha noon mi nawni mi yehi ka laptane la première fois taw. On saaha ɓen ɗon no ko kulle reedu ɗen o wondi e mum. Min arti ka suudu mi naati kadi fayin ɓe waɗi ko ɓe wowi ko waɗugo ɓe soka bafanga mi jooɗo ɓe wona ka dambugal mi wona ko suudu. Wonti ɗon kadi ha netti kay fayin tawi nawno hande tiiɗa e tun woni. Min yiltiti kadi fayin. On saaha ɓenni waɗemo test ndaare docteur ɓe inni ɗum. Ɓe waɗi test on ɓe ndaari ɓenni ko reedujo mo 4 mois 5 mois tun fayda. On saaha maɓɓe inni ko hondotuma non joni o arta o ƴetta karne. On saaha ɓe inni joni ɓawo heeɓi 5 mois hay siko janggo wari o ƴetti karne on no moƴƴi. On saaha min yiltiti ka suudu ɓenni inoma ɗo o joni noon en ala yadde fiwata goto sipsol en ala yadde ko an tun woni yawgol. Sa yehi noon naya waɗu inde an ka karne a innay ko Alpha Oumar Diallo. Minni Alpha Oumar Diallo ɓenni ko yaha waɗa inde on noon sina ɗum sa arti a tawtilan ɗo ko laɓi kiw wonde. Mi andamo mais lan yiyaynomo ko kafewal ka koto anɗa komin yeyayno ɗon o arayno ɗon sodugo ko kamɓe makko andidiri na minen ɗiɗo. Ɓe faaloye minnu kon ɗon fiwata joni famille o andu ɗum naɓa ɓe ko kaso. Ɓenni yo minnu kon ɗon min kay mi yehi toon on saaha minni kon ɓe windi ɗum ɗon mais ɓay docteur jo hiilan ɓenni min mi holaki kunjum ko wowli kon ɗon. On saaha joni ɓay tawi ɓeygu directeur on ala ɗon ko ɓen chargi ɗum ɗon. Ɓenni joni yaw bimbi lekki kin arana e janggo. Mi yiltiti mi ari ɓe landilan konno windirenoɗa minni ko koyno ɗon kono mi windi ko ɗum mi windi. Ɓenni mi naati ka suudu kay fayin ɓe ombi woni ha weeti bimbi mi yiltiti ɓenni yaw kadi toujours
ta innude ko min ni awa mi yiltiti mi yehi tawi ɓe ngo directeur o haalnama fi probléme o ari mi yehi ka suudu men en tunɗiɗo ɓe landilan ɓe landilan mi wolali ɗon fuy mi fanki ha ɓenni wo wolnan gon kan a wuuri seeɗa a maya e poma wolnan kombo waɗuma ɗum mais wallitotoma sa wolanilan minni a minni ɗo ko bengan nan ɓaynami fenu ɓenni ko ben ma minni hi ɓenni o e ɗum no teddi wolugol ne minni hi kono ko kamɓe on say ɓenni o ko benma noon tigi tigi andina o woni benma andi on ɗon ko nene ma o ƴetti par ce que hari min mi anda min ko ɗo mi andi ɓay kay hari mi yetti reedu kay on say ko mi yehi ka laptan ton debbo go no golla ton on ɗon no andi fi bureau on fo on ɗon noon sifanila on say ɓenni wona benma noon minni a minni gasi joni ɓenni o joni ɓay Allah waɗi ɓenni sa waɗi inde maɓɓe nden ɓe waɗate joni selen ɗon on ɓayangiɗa andi min miɗo andi joni e waɗa ɗum ɗon nan minni aw ɓe junnilan lekki ni ɓenni o joni ki lekki ɗo hay mi yoɓintama joni mi okkima nan minni aw mi arti ka suudu wonɗon noon ha famille an on docteur jo ɗon noon ari haalani ɗum ɓe koto an ɓen ɗon nulanilan ka suudu ɓe yehi ɓe tawi ɓe annadilan ko suudu on mi bafal ngal ɓe jooɗi ka dambugal ɓenni o a on jarama ɓenni on jarama wotoga womo waali ɓenni womo waali o ko koto makko inni koye men aranmo ɓenni o minni o himo waali joni so fini minnayi yo yaw on say ɓenni o min alamo accude ɗo yaltinemo men ya on say ɓe noddilan ka suudu ɓenni o tigidanki wokotoma en ni woko ya yaw min e ɓe nguli maɓɓe ɗi min arde min ari ka suudu ɓe wannilan taw ndiyam mi looti par ce que tawi wayri lotade ɓe jaɓata mi yalta mi yahata hay nokku école ɓurani fo ɓe toganino lay yawgo on say mi looti ɓe wannilan mi ñaami ɓe landilan ɓenni o ene tigi min naniri ni wonde ka sowiɗo minni mi fanki ɓenni o wolan min gon kan ko Allah ɓuuri wulɓinade minen ɗo ta hulumen mi fanki ɓenni wolan min gonka accu wolna min gonga on say minni ko benga ɓenni benma minni ɓenni a toñaɓe minni ko benma minni ko kamɓe ɓenni o ko benma minni wohe wolgon kam minni hakkude an e Allah ko kamɓe waɗi on say ɓenni aw ɓe loddi koto am ɓe expliquani koto am ɓen noon kadi ari ɓe landila ɓayo landi kelan kamɓe kay mi wowli minne ko kamɓe ɓenni o gasi joni en moɓidira e famille on fo yewta ɗon kay si tawi woni ko gonga on say min anda ko ɗum min ƴettata on say kikiɗe ɓe moɓidiri kamɓe famille on fop ɓe landi ɓe joƴinilan ko tumba ɓe landilan minni ko kamɓe ɓenni wa toñaɓe minni hari kañum mawɓen kayno ɗon ɓenni a toñaɓe minni mi toñaɓe ko kamɓe on say ɓenni awa joni a wonataka nene lawo a yahay ka ɓiɗɗo maɓɓe go ɗo ma ka famille maɓɓe go ha heɓa sa heɓi on say nene lawo hette ɓe ƴettilan ɓe naɓilan ko kotirawan keynirawan gono ɗon mo jombi jajam ɓiɗɗo ndenan mawɗo ɓe naɓilan ka on ɗon ɓenni o joni simi yehi ɗon ɓe ƴettay kamɓe famille on say ɓe kutisay koɓe wallitolan ɓe ƴetta responsabilité an on ha mi heɓa mi yehi ɗon mi won ɗon no ha tawi fus ɓe alanamgol ɓe watta fus ɓe jokkiti haaju maɓɓe on ɗon dépense lan ɗon ha yawgol laptan fo mum ñamugol fo ɓornagol fof ko kanko o dépense lan ɗon ha mi heɓi ɓay mi heɓi mi gayni on say noon mi arti ka suudu mi won ɗon ha ɓe landiɓe kadi honno fi okkugol bobo inde ɓe wolal ɓen joni e yewtana ɓe fanki ɗon ɓe jokkiti haaju maɓɓe on say ɓe La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dile dile dawlili. Ebida e babe ma landoɗa babe ma konno bobo on kadi indete. Landilan kombo mi anni innitirgol minni ko bureau ɓenni aw nokki bureau en nene mi yalti ka suudu ɓay mi arti lega ka jaja yeyata ɗon ɓe wonɗon no ha kotiraɓe am ɓen noon ɗo ñande ɓenni a min falama hettude jiwum kun ɗon joni min fala en joni to men mo tunno kotan inni o aw ɓe yanilan dow ton ɓe artirilan ka maɓɓe lega baɓe an newɓe lamɓe musidɓe an on nani o histoire ɗo janggo en arte mum sallah jaaɓi on se retrouve demain soir et surtout ono wonɓe darde ɓen fo télé en ka Facebook ɗo haray en waɗa direct ji men ɗin ka YouTube kadi
kala fewndo ni woɓɓe no darden telen ka YouTube ton kamɓe kadi ɓe weltana ɓe wakkili surtout on ande vidéo ji ɗin wano balɗe no feƴƴi ɗo ari to gon ala yaltude ko ɗum joni en waɗa ɗi direct ɗo fiyo jam a wawa humpitade fo